O te fifi e whaatalofa mo wholo whantu le nei vanga fo i o lea fiafi lau whaasausonga Samoa. E a mai moanga fo i pe au mangaru ngaru fo i o le ea me se fo i o lungo le alanta whaasala lau i le tau le wha i a fiafi te itasi a le Blue TV. Ia ma le tātou por kalame tuli mata i le toa tele a fiafi o aso ngofua aso lua aso lulu le tātou sports taladua meso le astofi ma le aso Foreile o le tauta iae whaiva o lo tātou watunu. Ia, ile angana leo le tua malone swafa manu malo te fiafia whaatalofa ma o whaatu lima ma o whaafei loa ia tuai. I au sā ma o whainga o pa ia foi ma malu le vea o Samoa malo le folau malo le pale malo foi ia le ngalu lue whaiva foi o le reaso whaavdai i le tua wa e manuia wa e whanua ia le whaatama soal inga me se foi o fea lava le itu o le nei lalo langi o fea foi le vaenga o le nei lalo langi e te whaingaruenga pe e te tautua la le winga o tala po oio stangata te whaingaruenga le whonga ili ia i rungo le lau ili po oio stangata te whaingaruenga i lungo le sami po lungo le vasa po oio fo i se tangata te whaingaruenga i lungo le ea ma le vane mo nimo a o e maua mai la le nei poru kalame ia fiafi te itasi fa malo atu malo le tautua malo le ono sai ia malo fo ile le fa longo tinga ai mai se le mene e ta o le sailinga malo e le faingofie e le faingofie e le taungofie le sailinga lumana i ma sailinga manuia ai ile manatu le nei fiafi o le tua o le swafa fo yo Yesu Keriso e mafua ia ona manuia me uma tantou te whaia iyo o te vava ia tui le si vaenga lefa mai o le mata mai i Sylvia Park o i ka fiolai na faisi no uta mai ta milo nai le asosa le fio asosa al talo fatuai po fea ben o faia fea le te mafuta mai ai te tonu ofisa o nisi wa mana vanga luenga wa ole te ali titil faia matou ia o nisi ua sauni po la foto a tau nu le sifipo ia o ofisa ia fa malo ua mangava ira kai mingai ai se vaganai au se talia manisi o atunu o tuaile la tu taimi Samoa o la ufufusi lungo le pasi ua mingoi ese pasi o le lima i o ikua o Samoa ia na ua matua fufusi a le si ia i lungo pasi ua matua taimi le nei ia wa ka ki fai aku foi ka ika o mea no tava ai ai ta tele i fai o mea no tava ai ta ita nas kala le kuringa la le pasi muri ala sa ungi aru pe aru sisifo pe aru kuwa ya le paka pe aru kuwa i fala kai alu le fanga me fara se la sa fata si umu fe lava pe aru manono la o matua sa fa ile le mre ni overlola itu man mo nga fa lupo ele no mati se isa valia tuia se te mai tai fonga umi e anu antu e mantua fa amasoa mai yo na vai ole asa ungi si amalanga sa va penga e fieni tanganta o lungo de nei por kalame o mai mo mai o lana lea mausa e fai ore fia si identity lungo pasi bo lea ma lea le whalongo antu la pepe vai doi ore pipili e le mawhai e ki ngā whai aku ki ai awala o le o sao whai ai ka mala fo ingare ko inga size fo ila lea e pe 3XL 4X me se la be o ia sa fa i leila ka ma wala o tamana pi o tama fa malulu fo ile ale la o mantua mo le ya la le fa si ama le sa fa i kurpa sa fa i lo markingi ki runga o sa vale a kwarkingi tama sa leo langa nga sa ai me se la vanga le onga i ai ngerkai ma le onga i falagai ciao fa iro ia ma le ori a pasia
Ia na ona sa fa ia lu ai awala o fe lo mai la kai mingai wala tu ia minista ya o lo fa ka fa le awala le ru le ngai fa la kai ya ana a o aso la ia ele me o le sa luku ki nganga a lue luma lue mai kua lue au kafa lue lesi au kafa le sa fa ia ka size free XL por 4XL ia por kama vola le o 5XL ia por size le never mind ki nganga alu fesi dia kur kingi okay oi ki nga o maka ko au mai I fa polo matel ti nga vai ala fa mai le sekia ai le loa wa makua pepe o la wala ngona le fa alongo o sa fa yer gingiki wa matua sa fa ia I lungo pona I vio vai ie a ole okay la are you all right ma le sekia masang I hoi kama neo langa le ai se musua e ta watu a me upepe vai sa fa ia o le pasi le me o so I la loli teini. Ai se ta. Nga o le si ia Iyo le lau ke va vai ku le tumu mai rungo tatu por kala me kamanga le wani inga le nga fia e kasi ia si va nga ala to te le ai o le si va nga na mau o le si fo ila e mau ia mal sianga me nga o le ave pasi la fo ia awa e fai o fika au ke pas o fika fo ia le sopo kako o fika fo ila le ave pasi la ko la ku lo la ka fo ila le pi enga le la le la ku lo sa fa ku sanga na nga kofu ko I lungo si au la fa ro fa pengi wa ku mu ma ku le au le ka e wa fu le mai ku fa sanga ku ngai au ka fa ave pasi fa me ave pasi Ari kusingo de limor kamano natu Sao fa ia e loa la masi au lai au kafa la mare ulu enga ne pia ranga koe kongi kasi le ole pa pasisi nga la ole kafi e al pasi ele ai se me ala ale han nur kafi e o solo la me iyo nga wanu la mare pasi e la ave pasi ngan maku amala nga se ia lu la pasi la sa ave pasi nga ka ula eso iyo ka kala ke ro po ave pasi er ka minge ngo ya paulo o va ai kasi le ngai la mai I lungo pasi se yalu la ko ingo paulo lan pasi ngan nga ka una le la o sa fa ila le o sa fa ia si au lai au kafa vai le swing ngole ki loke e le fa akar kamano e kongia ko ar ki ro ko ar ri makangor fa aka fa sa e anga uma fo ia ko sui mariki sau kang o ka fon o langa ngai meo ave pasi kasi ngai kanga kai fa matua lama anu ya fa talo fa ti ave pasi malava e kaule sa ora ngai usila kamanga e kaule sa ngi usila ma Australia ma America e le sa langa gelinga camera en telena camera e daule sa wa yangi ai kia ave pasi wala ngoi nei e ke sasilo e umalo le yale pu ia kampangi pasi ave le video nga ave fa mata tai lu to rua e alua le kampangi ka ule le ia fa mai van vai mea lu ko rua le fai e ku uru mai kilo ai o le polo makai ia swinga na nga ki loke fa aka po varu ku pa ku ngofu Atalo vatu ya ave pasi ma ave taxi officer o ai atu ai nga fenga lu securities ma lo nga lu ele ya se sie fa lu ina le o to nga lu nga tawa
mene o securities ia ai onga o upu o fa ingoa ia ka ko ia ai ona o tato tango fila va fa ingoa o leo po ai langa ile nga o le po ele nga o se po e fa yengi nga me au tato tala no ai mene o pasi mai mo le maule le ia se uso le ia natu mana skamo natu le wala nga kasi nga pasi male ngo ha yo pasi u te loa tele la pasi u ke loa ai pe e paulo le ave pasi e avea le pasi maanga e alu tafao ai io fai mai nga live maturanga uma ia na te sila fia le ia la me le te tala no toi na sila fia le ia me o vaenga ia a ia ni me su e pasi ia e mo fe asu e pasi o tato o mai ngar wenga fa leo popo securities ia pe no fa tu ono tato o vele o pule le fa sa mo nga le leo po ai atia e mana ia le ave fo ile le o nga luenga mo le puipuinga puipuinga o me to tino ma sa nga le mo ai o kaku nganga o kaku avea ia kusa le wa fu ina ave o pule le po ai mana tu mai fo elinga o se po e fa yenga luenga ia o le fo ua makua se kula ki langa o le alu nga o i ma le fa o mea ma le makango vale wa le ko e fa ye le po o fa ye le mo kingi o le la ia vai o mai o nga o i kongo mo se ma me fa pena o le la no ta fa yatu e le fa ingo fie menge o security awa ai misela pe a o ne watu wana yo la tu a inga ai o la le po le la o la security nga lu le po ya talo fai o nisi tutuli o no momoi hiwe wana ngai security kukuli o ngore momoi ma tulanga fa pena le momoi le fale ai wo fa ngale ngalwe ngai o momoi skula ki ala kama wo ilelea nga sa fa yar kama lo mo fa keke we terrorist cake le wave ese pesinga ia sa fa yar kama ro alo la seking pongo marco ing wa moi pongo wa ke ir kama lo pi fu ile wa ki fa longo kwa la fa ngane moi pi fa malu mai se sio rumo pura ku kama ro ira ila mai se va langa puli la wa ku langa pule yo ngaruma pongo war kama ara wa moi le ya pe lima mingu ke ku le pule ore kau malu lua vo ile le king or pule vo ia makua ai peila ua ke ier ka ier skulaki aki kiro ku nga ole pule ai va ai ko nga se va ila wa ke I ma le pule le fa mano io ele tua e se e fa manuia fo se pule se ia lo fo I ma fa manuia se pule io I fa tu putele na nga luenga oh my good boy ya wanga langa o me foi ngo skuna ki o le pepelo le ma fa atalo fatu ia o le tau te falta lo fai au fai nga ruenga o tou ia mai ilunga fo yo pasi ia o tou fo ilu to tonu o taxi la o taxi malola o le fautuanga mo e la o taxi o tou la o taxi ai ni mea e ngalo i tonu o taxi fa mole tau tua na wai ke roi o lau pase se nga muri ku lo le to fa fo ilele e mo walo tau ilele ai wan e va ai lo ngalo se iPhone ngalo se Samsung matulanga va pen ia ke ia le wa fa ka ngalo ki si la oi te si fi oi e o ma fale o sai nga ke ka amiro e ka kala e ke fi wa kala ai e pa wa le meta wa te fia to e fo ilele le pase se nga e alu momoli fe sili le ai tina tama se sia ke nga pele o se meta ua fo ilele o ngalo ke era ko o yo fa moli o la ka telefoni le ya le ala nga ngo ko sa ai lo ke telefoni le ka ku un me ngale o le va ve o so fa fo ile ancora pase se nga sola mai ki ai ke fo ya le na fa maoni meiti e tofia o e te pule I me tele atala faltu fio yo le tala lei ya mai se fo yo to for tua ma lo le ono sai ma lo lava le tau tua I le tua ma lo na fina ngalo so se fata fai taulanga so se kalisia ma lo lava le ono sai
malo le tauatai ia faletua fo'i malo le fautua malo le fautua i fa'afegaiga faatalofa fa'apitoa atu i sia mantu vaega lea le Pacific le Pacific Leadership Forum ia ma le mafutaga so fa'atasi a fa'afegaiga uma lava Samoa ma le Pasifika i nei i Niusila i Aukilani ia ma le fono faufautua lea sa masi'i atu nei le taeao i le valaaulia aloa ia mai i le coronations a le tupu o Maoli le sa fataunuina le taeao ana le la mai Hamilton o te lobo te tau ana toe fo'i mai ua mae'a ia mo le atu le fa'amālō fa'afetaitele le aumalaga silia ma le tolu selau le to'atele o i latou lea sa faimalaga atu ai ia i lalo i Hamilton e faimasui i le valaaulia fa'aloalo mai le tupu o Maoli mai kako ia ia te loa ai ua toe fo'i mai ria pa'i o Samoa i tamali'i ma faletua fa'afegaiga sa faimalaga atu fo'i faimasui o le to'atele o tatou o tatou talitala ai nei vaega nei o fai atu ai pia manatua i Samoa o iai sesi o i luga o lenei porokalame o la'u fesili o iai sesi o i luga o lenei porokalame o lo'o nonofo ma se tinititi na la'ao'oga lai o le fesili ai o le fesili ku'usa'o e lei fa'apea e lei se mea na akefua e kaufua fika mai a'u ma fa'apea mai pona lai o la'u fesili ina atulu o le olaga o iai sesi o mafuta mai luga o lenei porokalame o lai ua nonofo lava ma se tinititi o lana aoga ia pe sa vasega fo'i ioe lau ua latou e a'oga ai lai lau ua latou e nonofo ai to'afia e to'atele nisi afai o ko'akele kago fai mea sau like ma sau lava ia ua kakokalago ai fo'i la ua e nano fai atu le vaega lea ia uma laku la'u fesili o ai o lo'o nonofo ma sana classmate ia tato amata le fesili na o ai o lo'o nonofo ma sana classmate i lenei taimi lua o ai o lo'o nonofo ma se tinititi na la'ao'oga pe lē vasega pe a lae a'oga o le fesili logaluaga muamua o ai o lo'o nonofo ma lana classmate lua o ai o lo'o nonofo ma se tinititi po se tamaititi o lana a'oga tolu o ai o lo'o nonofo ma sana faiaoga oh my good boy e tolu manatua tatou fesili le ua anu atu fesili muamua o ai o lo'o nonofo ma sana classmate lua o ai o lo'o nonofo ma se teine po o se tama o lana aoga so it can be nga ia 13 ale ulu ngofo ma ki sa ia 9 ya pesa e ya 10 fo ya le wa ngofo ma ki nge sa ri piki nga ia 13 you know either o silonga luanga ma tanto fisili lo na tolu o ai o no fo ma se na fa ya onga ya na ia po sa fa ya onga fo ai si fa ya kula la kala kako vai ka mai ori o foi fatto tanto proclame e pe o le lano le nua o le aso tanto fa le nganga o le aso wa sau tanto wa lu le nganu o le aso fo sau kako pasin kako aka ma wai mai si a la ofisini la o le aso la ngonga ile mea o le aso la ngonga ile mea ia wai fatu i foi nga lua o nga mai ia you know ai fa fe la le mele o le fa o nga ale wo ko ngofo wow give me my money ya le se wing ai ringi ko pa ka ko la ofisidi o nana langa pe wo o lo ma fo ile yang or so fu nga Samoa ya ele se nga o ele se lenga fo ile le ta ua i o le vaenga le o le tono no o lo to ya o le ofisidi la e fa ya ofisidi wa ko ofisidi mane tu mai tatu ofisidi nei mua o lau classmate lua o lau schoolmate tolu
o lau teacher. O lau teacher. Ma le wha. Rafo le wha. Mga no ya le wha. Le yo le teacher lo ke wha koi. Tulo. Le yo le wha sa ko le teacher lo ke wha koi. O le wha ya onga sa o le onga. E le vea le wha onga sa. E le vea le wha onga sa va mo moni. O le wha ya onga sa o ha. Ya. Oi, longa wha le o to mantuanga. O le siri lo na wha. O ai o lua poto. Ia ile ha onga no ke wha koi ka kia ia kai mi ngai. O ai o lua lai poko. O ai o lua sa. Ia wala nga a lua ngofongi la. O le mali e yo ia mea. Le ala o koe ngofongi. Le ala o fia kama aro. Pe fia kengi aro. Nga o nga misa. Whamata a lua misa. Whamata a lua misa. Ele misi lava le upu lea au. Ai vale. Whamata a lua misa. E misi na ngā upu pe a onge ngā ruka le mea. A onge ai ngā so. A onge ai ngā so ua. Ia. Whamata a onge ngā so ua le lua urunga li. You know, I'm talking about makwarua. Makwarua misa. Mukwa pa le ngā rewa au oiro ko rua. Misi foi laru ko rua ya oi. E whamata ele mawhai ana misi le upu lea. Ai vale. Ia le ngā whapi. Kopi. Whamata e awhi hei upunga. He whapi mai so ye ke ia a whainge la watu nei la. Whate te inga la wai pe ia. Pukire roa e se upule ia ana e poli me e o sion to ruola na klasi me. Ai se i whanga i la. Ai ngarua o onga. Ai poko aku rar whawhinge. O whange ka inga i ko whaku. Ai se i whanga i la. Ai whapela ngarua o onga. Ai poko aku rar whinge e mangkua la. O le ulo le ainga o oi. O oi le ulo le ainga. Le ala e kau kure ia kua umea fo i. Le ala e kau kure ia kua umea. O pepe e ale skanga kaira vea ni mene. Pepe li. Pei ala uka mo o peipi. Waka inga whapalangi ronga suafa o peipi. Whamata alua pisa ai whakaika inga. Ai mai se ala pe a whapea ngā kamai akur whinge. Le ala ua pange marua vivesinga ale whaalongo kamiki. Kou! Kou ia o raku! Ia wau. E ngā ngu ka whai aku ai pio e amakanga i o amakanga o misa a kamaruroa. Ngō whaku ia o e kou. Aua ke koe. Ia ai lau whasanga mai fo ia whinga ia. Shut up! Kusai o lai o so kua umea whasa moa. Le la amakanga ngā karangoa mai lola o le level vo ilo education. Ala fo mai shush. Tulo dai o kere o feo se kana leanga o mo examples me fa yak. Fo mai shush. Ala wa e oso ala wa kusai uma e ko oso ilo ngade sikia. Ko e kasi la ufa ko ya oi. Ia o kilo ro fo se me maru. Ko e kasi ala ukara fa ko ya ki oi. Nga umala ngofo pe wore pisa mai o fefe. Nga umai fa ron kursi urio. Shush you dumb. Shush you stupid. Sao hilo me pe kelo e asu meu. Me su meu. You're crazy. You're crazy. And America dia kamaro pira. I'm crazy and you're stupid. Oh my good boy. Ya. Wala vas nga aka. Si kiyo fuya we da isa. Yor ko nga mela ngai mo yu nga di. Nga so o kwa o kia maro si pe fo nga mai la e ka wo so le maso la ka usu ese me malo ho ile. E fa kwari le wa ru so lo mingo. Ya le ngai kamiki ngai ma daddy stop it. Mo ko la kamiki. Advance for you ma fo. Wa ki ia fa mai or kinga. Enough. You stupid egg. Oh my good boy. Ya, ona mea fo tadi e o fo dave mo ia nga mea.
ke fo wa o le anga le ka ko por kala mi anga fira fa sanga fo ilo ko rua mai fa ye ya mi anga fa ko ya e wanga o lo kopi ya o le o ai we ya a talo fa tu bon pa anga le tanto programme le nei mai ona fiafi ai vai de kadiye e longo fia fo e ko akile nga ui mele yeah, mo me ta high school sweetheart. My sweetheart, you're so far away from me. Oh, I will never return to you. Ya malo la vale onu sa ile nei ona mea fa te ai lo wita awa e fa ku ra kala ya la wa ko sa fa ingi la lo mai ko aka e mai lo ka mai ka inga a ole ya lo va vale mana o ke ngai ka mai ki anga ngi wa ka fu e solo ka ai solo mea uma ale la wa ke ya wa ko aka mai ali suia ave so la suia ma aka kasi dia tasi lea ta ma wa leva na lama i lea o ngai le i maua isi to oru. Ia walanga o le foila, o le vahenga muni muri la ngaka kokurot manononga. O le vahenga muni muri. Mai tato fesili e fa. Fesili mua. O aiolo no nofo malana teni o lana vesenga. O ia por kama o lana vesenga. Lua o aiolo no nofo malana teni por tama o lana onga. Tolu o ai ua toe lati lana whaia onga. O le wha o ai o lua e ta mai. Ma le lima loa, tato lo le as whana. O ai aru ese lava malea o ngai li manuiana te umwhai. O ai aru ese lava ele i ta ua ia se ino stingi hao. Nga ole la popo nga ole la popo ayo ki nga le fafanga malele ile fata usang lima ka usanga o fia ngai pe mane nei me ole fayo lunch fayo bo o breakfast ai malele malele alu ese malea onga ele i ioe a o se tala noa fo i se taimi se tasi ele i ese mengu ia o le tali o le nā mea ele o lou tofi le nā mai le atua ai la le si vahenga vai ke siwa kau ese manu melea ai pie e sa saa mai ia reminders o le melea ai la le si au kala le fi vai e ai si o ko ka mai ka i o le kofia keinge ye ke minka ko wa onga ia pen ko wa onga ma o le fia keinge ia ioi pi a kauso so aku ngai ka meki suru ia ngai ka meki mai sa vai mai stop it ai o ka ko fe kau ia ngi ale la wa ko fe kawir kama fu ile nga eva ai ku so le pa ufa i wa levo wa ko wa so karunga umang fo e kia ida wa kini ale la wa ko fe kawir ngi wala la u lima ku pa langi ko olua man lensa mani aku ka mai ki furi makiki parent ko odu parent ko odu ar kami kiki fa mai ngale ff ngale ele feio le chipi ya tato wanju tanto wa asa so fu ma so fa na o ke ko ero wa mele nga mawa ko ya mais a tonga le valu suma le valu tofanga ole tina matua Ian Taunese Tofa. Happy 88th birthday, Taunese. Ia whamanuia bea le tua i anti oe. Ile a toanga lo valu suma le valu tosanga. Tina, ma tau te alo lo fatele mo oe. Ma ia maua bea lo malosi, ma leo la malo loina. Alo faanga, mai isi au whanau. Mo oe le tina pele. Whapopo toai ma whamanuianga mai a asiata.
Ia, male prokalame o le tau te ia mo o le tina mtua. Ia, te talo i le atua, ia wha au lana wha malolonga, ia, i lo soifua ia wha fua leva. Mawalo malosi, nisi tausanga, nisi aso, se tele, mafuta ai ma le whanau, ia mese foi. Ia, o le tautuaina, o le atua malona fina ngalo. Mo le atolo whano o siata, ia te o le tina mtua, ia mese foi o ainga umalava, ia ma ilantou foi i Amerika, ia mese o se tafa, ole nei foi lano langi po le nei ke lope. Ma whiro ai male alo e whaasino le tina lea. Ma whiro ai o i Utah, i te wha moe moe le sa wha Utah. Ia, manu ia tele lo wasa soifua ile. So, whanaro whatu se uso ia silila po le fionga, ia whipule ai. I oe. O le kamalo o le alo le tupu, le alo le mangu tia. Ai atatu tala noa ili tuia antua lenga, kuia kua lenga whailanga. Atu pona pona. Ia, lo fionga whipule ai silila. Malau au whai ngā ruenga wha malo atu le li tai mea la whiwhi. Lisa soifua la whanau ole. Tali AJ and Tony Citino. Happy second birthday. Ole. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Le asa soifua o le a tali ia AJ mai le tātou prokalame o le tauta iai. Ia, o le isi tātou aso whanau lea, ese foi lea, por kamare kasi. Yes. A tongo le, peia ke o kaure o la le ngongar ka mai ka, se toi seki falta mai ka whamunmole. O le whamurianga le aso soifua po le aso whanau le afine a victory. Ia, le na. Ia, le la wa mana, ia wa leo tele, a wa pe wa o leo tele. Victory fanta, waita fanta. O le alo se mātou whawhiangainga. Ia, po mātou whalenganga fo. Ia, pasta fanta waita marwhiritua melody. Waita. Ia, si la alo la le tamaita imatua lea a la le ia victory. A toi le solo na suma tolu tu sanga. Ia, whamuri atu lo waso soifua i le so. A sia tamal proklame o le tauta iai. Ia, whamaruia le tua i lo o langa tupu ai, maua le poto. Ia, me se foi. Ia, o mea alofa mai le tua, o le ata mai. Ia, a wā foi. Ia, le whiangai ma o ngarenga te leo le taleni. Mea alofa mai le tua o le leo, le pese, vi inga. Ia, whamaruia lava le tua. I le antuanga lo suma le tolu tausanga i le so. Ia, nisi. Te lopo inisi tātou waso whanau. Ia, po nisi fo i na au mai a ese le mea ngasend i ai. Pe ino toi whangu atu whamule mole. Sen sa o tātou waso whanau le peja le tauta ia e male malo. Tauta ia e male malo. Senti ai na. Ia, e mawhaianga e kango pein o whatu e anisi o lo sent mai a tiao. Ai a misiak. O eke play minga au whamule mole. Le angai pein o whaiatu. Ele o au e whaiatu tātou waso whanau fu i e kalafi ma mai lunga. E ele tātou producer. Wa u yanga le whaalau a tūlava me whaamanui atu. Ai ale a mai ala le tātou tauta iae. I le page le tātou tauta iae alono winga. E le i maua fo i. Ia, male anganga whaalalo. Whaamanui atu ai, maasa soifua o nisio i lantou whaamana tuina i le so. Tatotu marolonga, foi mai, se isiaki atu. Ia, e le tātou whaatantara noanga. Lea standby. Ia, masia tātou laulau a whono mai Queenselani, Brisbane au Sitalia. A le te whono po o le committee whaafoe a le fast supporters ia awale lātou fuafuanga mari porokalame le alo tu ia o ki topa i le lātou fu i urua i sere selenga pe a mai a tātou malolonga.
We are expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Talofa Lava, Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of South. The Color Shop in Monteville can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Monteville. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Jamuru wanti leo majoin se furu berfitu miru jun tale le tula lima tali le tanto so te inga foi. Ia ama si tanto wa committee fa foi le Queensland po le Brisbane Fast Family and Community Associations. Ia wa foi fa ala wi lo ino sio la tu fa mo mo ya. Okay topa. Ai toi tali mai por kalame na inisio vaenga foi ole fa so a me se fo na ia update. I totonu fo yu sia manto wa tunu uni usila nei ama se fo na ime o tutu puli tafa sio tato wa ke lopi nei fa malo atu wa inisi o wo mapaanga le feto a maua fo ile ama no siel tato proklami nei vanga o le fiafi ia ona i vaenga na le sa tato fa so to le mtanga ia e tala i fo ima to ima fo fonga ma to mana tu mata ul fa nau nga mo vo fa ilo ka mai ki ma wa ye nga ma primary school ma ya ma ko high school ma ko yo mercorisima ya mama me uma fa pena ya le ala o ma ya ile so o le awa fa manu ya le tu ya o to o no sia ma wa tam fa nga mai le ole vaenga ta ua fo i manisi o vaenga sa fa so la son nafi au tato yai la vai i le mata upule ale la kapi sa mo wa maka upula walunga ya le le taimi nei o le fo mai ale la le tu sala online le sa fa tonu ina ya ele o le tu inga tu pele ma wa mai nei pe ona mai mo mai nei fa mo ni si se la un mon tu po fa sa se la ya se la wa fe mon tu le se le ni sa awina le tu sala online po la tu radio phone le la pisa mo le sa fai mo si tatu au le manu sa mo now ia mangingo ma ia mala malama vai nga ia le nga ile te mi wo te vai tunga wa ave ese fo ia nisi o vai tu fa ali fina ngalo ka kia ia mikula ka kia mikula when I say mikula ia no winga na tu chifio tu nga page fo ia tanga tele ni fo ringa ai o leno vai atu ina inisi fo yo ila towe
o faali manantu fa mai nisi fa mai fina ngalo nisi ia la ko fei kala le poad ai le va ai ngai kama ka alo fa mai la ko fei kala le poad ia ai le ko kire sila ngai kama ka alo alo fa fa yor ko ke kiki fai kama ka nga do e for manu sa more for the team now ola officially ia o ele ke manga ku fa penga a fai o lo finga ngalo lea susula o ma kala a o alu avela ku pekele ma alu ke alu fanda ia le ave ku ngui kanga ka ia le lo ke ro ke ku pe avele au ele o la ngona oi se fatula utala le fatu tonu ya auto ia tu te fai tala ia e fallinga mai e ke fia mai lango sua le meo le ai ka lafu ma ngau la yai as long as e o pe ka mai o ka alu tu sa tangia mai e fia foi oi le te fia fai tu inga tala le ile ai kupe male fa le kongu la yai ko kongu ka kula pisa mo e oi ole fofo le fa fita udi lea ole fai loa ole fuafuanga ke miningai ole ale fuafuanga a fai e si la fia ole yungi la kapi ua fa kuma oki kala a aola le awadi ia mumuso yo ese o e su engi sponsor le au o e fai ni su enga kupe ese mai ko wo mai community ese ko mai kanga ele ilongo mali e la fa longo fa atal noanga CEO le na fai. Now, none of this whakalangwanga ngo makamaka lai vai ono le fitau yo le taimi. Ai anai tangata fo ie lea e fi o le tato wo mamaya le tato wa Blue TV ma le tauta iai. Sa pe ka ngofi kipi mai se vai ngol whakalangwanga ma share soro mai. O ke li lola po ai tonu no whair whakalangwanga lea. Ai e ir whakalangwanga sa fai mai. Le whakalangwanga mai ai ia le fionga fupula i wharumawainga Vincent fupula. Le CEO. Ele longo le leila ila ufa longo ta ilo sa moa isa ufa fonga. Ai le longo malie le atangia mai. Ele popole ka ngaka ia. I fa longonga ore aku. They don't care about people's feelings. All they care. O la tou ma o la tou langona ma mea la kuskusi mel pepa. E pauanga o le mea leo ke vava ai akuai. E ave i fa mua ar CEO malanga kampangi la kapi. Yes. E sau ngoa mai. E toi titi a fai mai e le popole i kangaka ma o la tō manatu. Yes, that's what it sounded like to me. Aula ofisili la, a fai la kou ke le popole i kangaka. Ai fai lava le mele ko ke finga ngalo o ko le leimo o ko. Ai se ako ke ai si kupe mai ai kangaka. Ai se ala ko ke ai si mai ai kangaka. Ko ke le ke mai. E ko ke le ke mai kangaka. Ai fai lava le me ko ke finga ngalo ai a wa ko ingo ai le fai a onga kuli. A wa ko le fia ai le fai a onga kuli. Leanga fa mai o le mea langa lai sa fai mai e kongkala ke langa lai alu le protocol process wa umangi terminology ko ka nganga ai fa mai leanga o le mea le ai ma ala ofisili la la usunga CEO o le a fai la e fa amalie lo finga ngalo ma le finga ngalo le poat ma o ko loko ai ko fa mai le tunu o le popo le ke le a langa wa ka ngofi le ku ngu fa ale fa ko umang ko mai ko ai si mai le ku o yor kawa o ko e vale manto. Tole, o le mea konganga ka o le ola kau fa valea. Yes. O au sa ye la respect. You know, I have a lot of respect i lau fionga. Ai after la ufa la makamaka ku i lau fa sala launga malau. E ke sau e kau ki fengi pei e ke defensive in a way fo ile le ke ai feelings o kangaka. Ala ofisili la. O ia ilangi ko kupe avele au. Ai se ala le mea wala inga ko kusi le World Rugby. Wale o le tua le manu Samoa. Leanga wale se kupe wangau. Ai se ala ko o mai ei fai mer ko melenga fai mai ngai le weekend. Ma ko wau ngangi mai le aku nguu.
E ano lo faku e vakun kupi. Why coming to us now? I say me o me malia le and I always say this. O mea le ar ko ingo kuila epa. Nga fai mai lava i le porkiki. Le fa o sau fai ai ko kongu le fa porkiki ar fai ngo mea. E ko ke la lau le kakaa o le akungu. Ko ke la lau le maku kakaa ya kungu i fafu. Ko ke la lau le wo feku. Ko ke la lau le maku kakaa makuranga umalava. Ai a ho olo inga muo ko lima. O ai ko ke kua rau kakaa. Tulau wanta to ele o reality of things. Ele ngi se mo kira o kakaa. Ya a kakaa ngai ko ke ai si memo ko kua mai ai. O le vaenga lea na langonga ya lo fa ngongo. Ile ilau sunga e sau. Iyo. E ke sau fo ile le pe e ke manga o e ke kau mawhai fo ile le kau mai le aku ngu e kau wha lea ngai ia kau ki ngā o muri anke le Brian Lima. Au alantu le tatu vaso ba mole Jake, if you can resend the link i si vaenga le email i na len, please. O le wingo lau tala, lau te whai atu. E le maalia ia hau lau wharong nong kailo ia i sau. Kailo sau whafonga mai a Samoa i le whakarangoanga me ngor CEO. Ia. Lea lau ka ngoe kau ai lai taku ngai vaenga ia lenga adwe. So, e fallinga mai. E pe ele believe, ele ango. Ile mele nga sa ngoa ia le coach al manu Samoa. Le upu ile fa peritania le sabotage. Po o kanga ka wo a malo la tou no ta inga fa le anga le au. O le mela e pe e mali e la ukala. Le fa yatu. O le nga sa ngoa mai ia fa pulea e Vincent. I se la fa atal noanga o ke li lopo o ai le kanga ka la fa karangoa. Fa mai la na tala. Na au mai reporti mai le malanga lea ngau i Spain. Fa mai la na sa noanga na mai. A fai e so enga. Ka hofi rola ia le or ko fare. Fa mai le se to tau senta tu ale link le ai si vanga le. Fa mai sa ngoanga le ale CEO. O lenga fo i mai lole au mai ia le faseale nga au mai. Failo i ele su enga. Ale yungi. Ma fa malo lo ai le awri ko faia. Now. O la ofisili la. Longo winga nga mafuang fa malo lo. O nga ua fa maungi ar su enga. E sa ol meluk fa koi. Se vanga e se la fa longo. Yeah, and then fa malulu kula ia le ko fa sa o maya. But that's how ola fa longo nga ilanga kali le kali ai il fa tal noanga. Fo ile le male ke le lopo de news line po ile nga langa or kilipi nga share america ka. Not the full interview. Nga la ia langa sa nganga nga fa mai ina ofisiri kanka le. Ia, ole fo ia tu inga le fa pe mai ia le fa ya ongar fitu. Ia Brian Lima, tu no so mulanga tele. E ia ile wori ia ngau ai o fa leanga bla 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 o de. Ai nga kali ia CEO fo mai. Ia, sa a mai le faitionga le na po se fa ngau le mali o however he call it. Na fai ia ile su enga. Ale yungi. Le langa fa malo lo ai lor ko afaranga ele io ile Olimpeka. Le aude ngarung ele Olimpeka. So my question is, a faile su enga, surely, e yaise right, e yaise truth, o su enga sa fai, ma fa maungianga. Ua mafuai o nga fa ngongo fo e wuri ia ko fa. Awa anga fa yakung su enga e rubbish. O la pisi nga mea nga o kala or sa vili ia mangi excuses. To me, e leila se mea la fa malolo e ko fa lea. E ka kaunga o per ko fa ia wai se mea la alai funga fa malolo ngi ka mai lungo ngi meo ngi masalo salonga mangi me fa penga ai le fa vaia. Ai pe tai. Nga malolo pe sa fa malolo o le ana lea. To me la take.
e pe ia lai sa. E le anga le mea le awari ia nga fai. So now, ele o playinga la. Ele o playinga, ele o avea le ngā mea as a factor. O le au a yor kako au. O la fisiri nga. Wafo e menea le ni tawhai atua langa a o la au wha susu e fisiri. Kulo. A o ia ie le mawhainga o e fisiri sao. Langa lai o mga e fisiri ai. Fo ilele, they ask what they wanna hear. But not the truth. Awa anga wha apela. O ke fisiri ngia. O ke whai sao a ia. Ai aonga mau foi. Mana e foi a meisang sa ngonga. Walanga lepe ma mafiala na sa noanga fa mai. O result. Now, sa iai ka ko havangoa Spain. O Spain e sa kaunga mau ka ko havangoa nga. Ai a fua ia le performance ar ka ko mangu sa moa kai ko fiku Spain. Fa atusa mai isi vai ia na muri na so mai ai. Spain was the worst. Yes. Ole makua I worst lover o Spain. E o ai au fo ie le ai Kenya au le yo lunga le HBS series. Nga mau ya ka ko. Ya. O le winga la le na fa ya tu la utala. A ele I lava la le nga va enga o ko su enga e fa mau ngi ai. Ua mafua la nga le mau se ka ko wa mionga. Pe ua mafua fo inga ka ko le manguia mai a Spain. Onga o leanga iai le au fa akupu fa ala velave. Kako ave ia o le au fa akupu fa ala velave. Pesa iai le au fa leanga mea. Ele enough langa ele ongo faya nga ma factor e kau koe fiku unga iai se faingo se ko decision. Second, so le ko kuriari isi kamali ele I halu kako awari ile afoi. Ile Olimpeka. Ia. E o whengi mei lano le langi. Ka kia ia ngā 30 days notice. Ko ea onka mai pepe I malamalama ngā me o ai ngā ruenga e ima ko 28 days notice. E malamalama uma. It's not a surprise le ngā me. Everyone knows that. A whaila or konkala ke a pala po o la fionga muri angkele e wha uma ia November. Ai se hala wa aver ko 30 days notice. Ai ave I le kai me o lele I o e ka alo. Soli, e malamala iai au leanga e kapakau kali ko mea nga ufai. E tapa tau tali le ngō le mea le nā wō tūwhaia. Ioi. O ai se kamaka alo, o ai se coach, o ai se whaia onga. E fiaru e avengi au. E se ka amiro sanga o lea se mawhau e fia focus se me whai. Pe a e anu malowi loa wakuri oi. Ia. O wheangi whaiva, o opo le atunu o whaiva e masi I e kapua ia ia e maramanguia. Ai ka umai I, e deliberate umare whainga o kou mea ia. Nau tau whaia lava maro tau mautinoa. Ranga fo I la ua kou whaia maro kou iloa. La ua mauaris kou whaia onga. Nga kou whaia maro tau mautinoa. La ua mauaris ka kou whaia onga. La ua yeri kanga. Tau te fo I mai le malo longa tatou malo longa langa lepe ua mauale. Sota inga ma le tatou vaenga lea si tatou committee wha foi mai ale fast family. Po le fast supporters I Queenselani. Amai o ngā fo I mai la ia leo ki sauru wha soa lea. O le a o avatua I lunga sua wha atoa o tangata I le board. O le a o avatua I lunga ma sua wha atoa level administrations ma le management. Ma tangata ia e leanga I ma mea. Mo ia. O kako. O le whailoa I le lalolangi. O le whailoa I le atunu. Yes. Leanga lela la fikua. Leanga yeri me mali. E uku mai I e isi e lunga report. Ai whaapapa ko isi awari I e sa whaia kui I le. In management position. Au tangata ia. Kakai ulewa kaunga autumana mawhala. Yes. E risi rai kikire le ngofo I. Le ai se mea o ngā o kupu mai ai me le ngofo I. Ai si tato o momone malolonga. Ioi. A foi mai.
Tatou whaafelo i mua ia le komiti whaafoe ia a le Fast Family por Fast Supporters ina i Queensland ia se i wha mapu e fo i tūlanga o lātou tā penanga wā fo ia le lātou wha moia o ki topa ia ona tue wha aua wela ia kua wha vevela i wha wipuki ma wha ke le e asa wipuki e whai asi lololo ka koupe pe ele la ka saungi e le suie se vai o le anta tau whanga lololoa ia asia ka kua mi o le fia whiringi a whaia o lai e mumusu e fio ese ia o le aru atu ta itastasi ala tau lungo le tātou disi tātou marolo. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own Colorbond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our Colorbond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why Colorbond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo tupe whamamoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whaua pere tātu whamitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whamamoli pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app. Olo abano fo i direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la fo ino tupe whamamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whamamoli. Olo abano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele o tātou la la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe whamamoli Samoa. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Toi whawelo e aju ma toi whaatalo whantu le taliu mai o le proklami malo loga mansani a le tau te iae le tau tua a le Blue TV. Au te fia whailo anto le umawale manto wheso o ta inga ia ma le komiti whatonu a le Fast Families Supporters Group i Queensland i au se talia. Ia le fionga le te fono, le tō whaia au pipeinga mali e te puala. Ia, ai mai se fo i olona au waa folau, au waa malosi e tua i ai le fionga le te fono. Ia, le fionga le loli, fionga le ngaru le mana Taylor McCaffey le mana. E na ngata fo ilea, ia, o le fionga le au tusi, ia, Elisabetta Liz Green. Ia, teine me le matamatangi. Ia, tolona fo isi aia, tu te tele, whaitalofa mo folo fantu. Ia, ma whaafela ia tu lungo le tātou purkalame o le tauta ia e le nevanga o le fiafi, lau whionga te whono mlo o wa. Ma lor se whomanuia. Talofa lava. Ya, talofa lava. Oi whomanuia. Se whomungia lau sunga seata. Ai malai. Pakalofa kulava maleanganga o le whaloalo. Lau sunga le whinkao e orko o wharikoi. O lau whau koukanga e langai whinkang. Kofiao e orkupu e ponki. O e whariwha e kumua. O lau whau koukanga. O e orfonga o le lala kaua. Le kausi wakele a wafoi le fiole. Ainga sa moe le hoi. Malo le lumayava ya. Ai kai ngange le. Kapau o kong mai pea. O e fonga le ala kaua. Ia whakalo whaku ma le anganga o whaloalo. Whakalo whakoi pa i maa o lunga o kako ku. Sui whawhenga kaulangi mo la ku wharkua. O kou lava o loo.
fa ampa ulia I ko fa langi ia wase mangu o Samoa ia le paia maulunga le kako ngur ko fa fonga ngai kula ia elem fai lava nga fangaloinga o ko paia le peo ia se kala peleo ia e fenga ka o ko se alo paia kupu e fio kama ma ainga foi mo la ko kama ainga kupu ainga papa ainga ngofo ma ainga ka fai fa lo kau si va kele le fa ko kanga ku mo pule ku au malakau ainga skai ma va funki ia ka ko mo ku se sai susua ma vai fangua sa ole misala mua ma la ungu sa lua ia ma fa ko kanga ele la au fo se pole la au fo ile ko fleula la u mukas fa kalo fa ku malenga ngol fa lo lo kalenga sata ia kalo fa kalaba ia tati tau foi fa lofa le nga le yo le tua I lau telinga lingo me tua po me tua foi au pepinga malie ia po lau fa tu tanga tapuala le ngai to feo tu ai tatala no lo au pepinga malie ia o tatala no te tusia le alo li me se foi o le tele ma ana o le tamai tasi ana antoa me se foi le fio le tu langi mo tu tele ia po le pui lau launga ia tu lona foi le pai ainga santuala ia wa foi le fio le to le pai li ia e te nane foi lau fa autotanga le la au na fusia vaili ia le lauti na lau le leimre mamadu le falea ana a ole ka fai mai o au vai ko sa fai wo to man tu ai mose arona mahuro oi ina ua vai ao mose ia sa tango atu arona oi mahuro ia la ngai te pola e ke pola pui wale fionga ngan mo mana na fiole loli ia vai atu foi ia I tu te tele ia ole tamaitai ia ana malulu moenga ole tumua ia ana ngata foi lea ia ata o foi sala fai ia la ngol teni tau faretoi le teni le te auto stusi ai ia ana ngata lea ole fio mai ole fio ngar pafuti ia vai atu foi ia ia lo mita afa aro tu sar mita afa me tu al tau ili ia mai tu te telefoni o le fio le tama ainga fa tato foi fatalo foi langa le leo le tua ai e manatu ia ono ba mo fo le tantu lao ia mele ole atato wo lo ina inisio vai ngai ona fa manino ma fa iloa awale fonga le fa fonga mo wa sio tantu tu e tu sa yo tape nanga ole mainga mo te mana oe tato te afia ole ua mauatu ua fa mautino mai aso le to fa moi a ole e matua fa ye maritato ua I selenga ia o se mea e le I tupu mua e pe o se me foi le ko ke manga nga o ko e to te mua I mea uma to te tala malai le foi fainga ia e mafai ona e tau sau no mai ai lau fionga te fono penga malie ia fatai mo le noa e mo moni kwa fa kai mo mo lau kalainga penka ole lima ye pule o faleongu ia Pafkai ole ngeia ngofa aulo wa mai e mfai yonga maku kakal ngoa se fai do ku foi le fo fuanga ale ngai foi ku le kako ainga fast ole memo mo lava la fionga lo afkalinga seat ole fa mo ne fa mo sa tal noina mai la finge ele kako komiki ile parlemengi foi por fenga malor fast ole la ko fa mo ia e fai malanga mai se feiloa I foi ma member so le afange o le kako ainga fast ma fai longa I fa ka usanga kalung kula mai ka venga ka ko malo ia o kalung ainga ia esa ngo mai ele fionga ele kako ka fongo e fionga miska o lo ye container le e fio mai malako o fuo fa ele anga ole midionga foi por la ko project la o fa ngi Samoa o wakele ai wa fa finga ka ma sel le la nga yini mga e mai ngi mo ka ko le nga le nga e se ko fa ele komiki foi ele ka ko fast Queensland e ka nga fai se awala ma fai nga ke tukera o mai ya Samoa a ko ele nga fast ia awar container le mai Samoa pe nga le nga o ke nai sei lo le ka ko fa urua I fa se lenga le
e ka kala lai le pea uma le aswangau fa ilunga ingo le aswangau lo fkalinga seta Ma lo whaaftai tele ole tātou container la lea e tatala le lei mo tātou tangata lau tele e mwhai fo na e tau sau noa mai le aso ma le taimi a ole no whoanga fo le a mawhai ai ia o na maua le wha manuianga e whaatau ina ai ia tātou fuawha e leanga me Samoa. ma lie ia ole fofuanga le sa iai mai le amatanga lava sa iai le manatu fo le sa tau o ke nai sa isi matu sisi ngā fua o ngole nganga inga ia mwhainga mai atoa ai ia tupu mai e ole atunu o Samoa ina ia mwhai ona share whaatasi container lea ia awa i lava ne ia se langona whapea na o fast Na lie. ia peta ian ia wa iai le swinga te taranoa fo i mara te fono o le ata au fisi singa fua ai fa nga lo le urua se selenga o mea uma la na fa nga ma fufuanga sa fai mo singa fua e fa nga uma le asolea o savali fisi le fua ia ona tatala lo ia lola ia oti lipingi le fionga le mista ia ona tatala lo ia lola mo le tunu e a fio mai e fa tau de container le ia o tupe maua e tu fo ia tu Samoa ia mo le malu le tunu le sa share mai le mai ngol container la telenga acerta Ma lo whaaftai. O leu te pawai e tu fo i le whaata o toina mai o le fuafuanga. E wha e aso tolu le wha aso le tātou wha moe ia. Lau whionga te teifono ma tau komiti ma whai ona tau mati mai po o a fuafuanga i le aso, ma le aso, ia e mese fo taimi wha mole. ia la amaka mai la le e ka ngu mai le malanga le aso falaile aso falea aso falaile ia wele mana e leite ta ngu mai le malanga ia ole a ta oto mai anga o se taimi le amanoa mole mo komiti mai Samoa ia male mato komiti nei ia e fai se mato felo inga ole asto na ilo ile au le asto na ile aso lima ia ole wa ile manatu le aso na e fai ele tato abar felo inga ia o fo se kunase foi e fa felo ai foi ele fai ngā malanga o le aso foi la le tai au le balu e uma le tato abar felo inga ia on fai ele ia le le posiva au malanga e fai ele posiva au malanga le e a fio mai Samoa i fai pule ma mista o le aso foi le pea uma ia e tatala mo fa lolonga uma lava i tu malo o nu a inga mawo i le taimi lea no lola i le afiafi le pe o tale tolu o tauna maea o le afiafi lola i le onu ia o le taimi na o lo sauni ai le cooperatina e fa e longa ai le aso whanau ia o te tonu o le vaenga lana o le atu le awhaine le teutupe o te walo o ia le alo whengai ia male oke nai singo le tatou cooperatina e fa mamala matutulanga malawa tatou cooperatina ma ticket la wa ilunga le tripodking pa lava le mea sata pen fa yatu sa ole lua ferus fulu lua sa yele pa mo fast le sa fai ia na ngai mangingo me o mai le men fa le ton ai pa wale mea o le pole mato pole ia sa yai nai no foa ma ticket sa yai se manofoa ma malaulau sa yai si sasi fa sa tupu ai pa wana fa fita ori o terminate ia wasui foi tangata sa yai lo toi wa va ese male komiti ona nai tamai fa fita ori ia lewa yai tato te fo ala la fekalaina ala la pele ele tato te tai ole pole e sa no mai fa manino mai tulanga malava la fitalenga seta Ia, malo whaaftai. Ia. Tu atu li tātou autostosi. Te oloa. Ia, te oloa. Ia, sau no mai lau whionga te oloa. Te oloa in tupe. Ia, la kako ruia whapea e vatu lewa noi lau whionga minista tupe. Whaasai e tata mo lo wala noa. Ia, o la o a matatu le tato cooperatina. Whamamala matu. O le no whanga le wasa mia whae tato cooperatina. O le Convention Center i South Bank i Brisbane. O ina le la whae el kato cooperatina. O le dress code po le fimo le polea. O le red. Ia, ai pule lava o le scaili e whae yellow red. Ele whae pela red o nga kua ilo o scaili e whae lava la o scaili
e mea mia pa o le rate lava ka ko fi mo po lea o le tawol tato ticket e lua se la la na we lungo tato flyers nga wo o mon fa lau fa lau I loa o le lua se la la le asiata ia e include ai le 3 course meal I le po lea o le tato complimentary beer, wines and soft drinks. Ia ma le tato desserts. O le tau atu o le ticket e alu mai ia tulanga ia. O le kako spirit se vangala e le kavanga I le tau lea. Ia ai tala le pa mo I lato e fia mana o mia le purchasing o le kako spirit pe afa pe mana o mia. O tato hall, e te tala le 5 le afiafi. Ai, o le taimi e tau nu, o le au malanga, o le ono le afiafi. O na amata lole o tato whainga lotu I le taimi lea. O na whato a te tala lole o tato pa I le afo le ono le afiafi. Ia mawhaso solo I lava po kalame o le po lea. O le whamul mole le pa ia malu sa mo e fi whata winga ni ticket. A whapea e fia mana o mia I lato o vegetarian for special meals. Whamul mole whakso tai mai iau. Ai le yo o lato tos frutasi o kuso. O le aso lea e mana o mia I le tato center o le tato catering. Ia le tūlanga lea mo lato fuafuanga mo le tato tamastanga le po lea. O le pofo I lea, o lea iai le ti ma teine ia la mako ngalulue. E scan inga lau ticket pea ai tele enta I te tonu mo le tato whamoe moe. O le ticket le wha le puki lungo le kako online, o lau ticket nga e ke fio mai ma oe. E scan le toa o nga e fio ai le kongu. Le la iai le ti ma teine ia, o saungia. O la konga la whasingo oe lau ia malongu fofo I mo le po. O le tūlanga le serving o me ingo ma le meta o mafa. E whai o malawa tangata whai ngā luenga o le convention center. E le to e ngai yoi lava tato o maftanga po nisi foi. Ne pawale o le taimi ngā lulue ai. O le welcoming o le mamalu o le atunuu. Ma le whasino ino o lato no foa mo lato lau. A le serving al polea e ngai yoi lava le au whainga luenga al kato convention center. Ia o le tala atu le nā I le tato tina le polea. A le tato tribal king. A siata whaamole o nawe lunga tato flyer le kako link. Po le barcode foi. E scan o ngā pukaile o lau ticket I lunga le online. A o mga puk lo no foa. Kamo mole print lo ticket o lo ticket na leke enta I kukongu e le mawhai o ngai enta I kukongu pe ala iso ticket. A whaapea fo I wo aku keimi lea wa lusi lo ticket. Ia a fio mai pea o le au tong whai se awala. E mau ai se ticket mo oe pe a fo I pe suelo suafa I kako lisi lea la awaku I o le po lea. Mo I lato e whaafai ngata o na whaatau ticket. Whamole wala au mai iau, pe ID mai lo ke fongi se taimi on tu atu le lunga lo te fongi asiata whamole. Mo I lato e fia ma na e puke au la ko ticket, ia pe ID mai, on lo puke ngalo lo ticket, ma print ia lo ticket lava lea, bolo no fo le po lea. Pe afa pele na o le mana o mia se soani mo le tato, mo le puke ngalo wa manoa. Ia, pe ona paule ia asiata nai a whaapea lava o iese si bia o ngalo ia o le ia le whionga te fono ia ma le whailau tusi po ia so suani mai sisi pe a whapea o iese me o misi atu po se me fwe whaasi leila o fion lau so whaasiata. Ma lo whaftai lei o leo manino. Le fo watu I whailunga, le la taimi la tui whailuma ia whamarabole take whatu mau I luma tato informations. Mo I lantou ia fia mana o vala awa tu ia lau fionga le au tustusi wa tatu ticket se whatau. O leo te vavai atu e fo isi fo fuanga mo isi aso lau fionga te fono po vai ona e a fea? Ia,
O a mai ala tatou kopetina lea ma o ie whaelonga i tatou as whanau seata. Ia pe ana silafia o man fatatala ia o lausunga ia malo fatau wa man whailau tusi. Ia la tatou ngā lulu e whatasi lea fia. Ia wa foi le tatou as whanau ia ekipi e foi mariteke o tatou as whanau ile kopetina lea. Ona malama leo le asunga fua o le sa o le afiafi le sa ile pa. Ia o le afai tatou sauninga lotu. Ia wa uma foi ona longo foi telo e kalesia o le awai uma wa foi fa moi ia o le sulanga o status sauninga ia o ia level committee fa fengainga o la tole o uma saunia ia tatou sauninga lotu le o le sauninga lotu le ia mo le tatou fa mrino le tatou asfanau ia male lotu foi felo inga malanga ia male tala lo ia o le tatou lo isa seselenga ia o lo le songfua ia o le asola lea pe ona silafia on tatala no e ia wa umon saunia le committee lava o le container o le committee lava o container o la tou e feangai mo le container ia o le o malanga le mai sa mo se ate ele manatu fa pe o fai pula ia mai ia o le la fai la totoninga fa tasi male committee o container o la tou se linga container o la tou yo pharmacy mai sa mo le mai sel la tou fa le leanga nei ia o la tou la maldi e fai pule pe au mai io te lona o mistala sa fai lumo le ai o mai da vaanga ia fai pule ia e mai sel la tou ile mamalu le tunu mamau e foi le avano e peilo e mamalu le tunu wa ia o la song fuala le e fai uma ala watu poi la o la song fuale ia o ia foi le committee la song fua la batu la le fionga le fai lautus ia e tala mai foi la na tu e winga le tatu song fuale ale lo ruasi selanga Alo whaftai. Ia, sau no mai lau fionga ngar mana le au justusi. Ia whaftai mo lo ua wanoa. Pata alofa atu ia te oele. Le pule o le... o le tauta ia e matautia lau langi atoa. Wa a ave tala ia wa mato fia poi. Wa mato mai lau platform. Ia se e mato eva tuai foi pe o le eva mai a lau sunga vai malai po lau tō whafo ia se ata. Ia, nā ua o te leto e o lava I sesi tu o nā ua whai lua atu lo nei tangata whatau waa po le o au foi o le tau le lea foi a se o matou a inga, se o matou mafutanga. Ia, o le a o papa ave loa e wha amana malama le aso fitu lea it's a public holiday ia matou in Queensland. O le King's birthday. O soifua le Queen, ia sa whaingoa I le Queen's birthday, ia a lea la ua King's birthday. O lea sofitu la lea, e a mata fe line up I le fitu, ia savali. E line up ta, ia mafutanga foi, ia au lotu, ia o I latou lava o le a awai, ia I le fitu, ia e whatu apa o lava le tatou whaili I le valu. Ia ona whai lole o le March Pass se a matai, ia ma le a taimi foi nā o se uma ia tatou officials ma dignitaries, ia ma tatou VIPs uma I le aso lea, o le a iai lava le no fuanga whapitua mo lātou, ia iai foi a tatou ushers e fsoswani il vaenga lea. O lea foi ua iai le taitai o le aso lea, ia o le tō wha lea ia Ia nuu, ia Anastasia, a he McFall, ia o ia lea ua tō fia e na te taita ia lea so lea. Ia iai fo ila lana komiti, ia mamātou uma lava I le management committee, e mau te iai uma e fsosoani, lea so lea. Ia iai o le atuu ia ia mea lava mai sa moa I le container. E tu I lalo le maki te le lava la tu le onga tutonu. E a foi e matua I whatu a pe ona whamantala atu le a fionga teitai fono. O le launch, it's a special launch. Ona, o se ulua I sepselenga lea. O le a whatinoina, it's bringing Samoa to Brisbane. O le winga na. Ona launch alo ia I loa lea. O mea malava mai Samoa mea tau lima so se mea talo sia ia telen tatou niu e au mai
e a foi e whaatau le aso lea. Ia ona ele whapea la na le watu wata tala loa le ai. E uma ona sisina tanga vai o tatou saltonga, ia ona anga tuloa lea ma alofa aloalongia. Ia ai maisia tatou dignitaries po tatou members of parliament from Samoa. E anga eloi o o tiina le lipine. Ona whatu atatala aloa ia ai loa lea. Mo le mamalu o lo tatou atunu. Ia po wai lava e fia awai mai. Ia e tatala aloa ia i. Ai le whapea foi le lona winga. E umane o le te le o le kiu e whaatatan. Ai talo sia ia tau lia uma. Ia wha ele leanga. Ona o lea o le tatou lua i se selenga. It's first time ever exhibition. O mea uma lava nei mai Samoa. Ia ona wha solo ai ale o tatou po kalame masani. E iai foi la komiti lau te vaia whale ainga. Ia ai wha so tai mai whai lau tusi. Ia ona iai foi taimi o mai foi le tatou tai. E whai loa atu. Ia ai whai so tai mai pea ia le whai lau tusi. Mo I lātou e fia whai a lātou whale ainga. Ia ma foi ma tūlanga uma lava e tauna whai loa atu ia I lātou. E ma e amatou le tatou interview lea. O na anga atu loa lea o le tai whono. Ia ma ua foi. E mau te angai o le paka. Ia e wha mautu ma whai le park plan. Ia o isi tūlanga uma. Ia ua maea. Ia o le tam whai. E amata I le vadu. Ia ai whai o le tolu. Ia o se tala nā mo nei taimi. Ia nawa iai tatou flyer. Nawa ina I lau sunga. Ia tatou 4-day program event. Ia ma le flyer. Nawa iai le ata au le lava nā o le tatou tai fono e honorable lauli at mali tua. Ia, ai o se e to ia taimi to e whai atu inisi, ia o sina atana. Ai o le ua iai lava le tai komiti, o iai foi malana komiti. Ia iai lava le komiti whapitua o le container la tau. Le foi ua uma na tufa, le foi ua iai le te utupe, o iai foi man whai lautusi. Ne te I lava o sasi se 5 sene. Ia me sili na ua whailoa atu tai whono. Ia e anga I lava iaia tatou MPs I le whatawina o le container. E mānai a whona e tatala I le awa noa e tatanoa atua. Ia ma fia whatalofa fo iai nei. Na ia tatou tangata anu I nei I Brisbane nei. Ia malo whaloava asiata. Malo whaavitai lau whionga I le autistusi. O e atangia mai lau whionga li tei whono e le se ta mai porkalame le fofuanga lea ua whaata oto le tau komiti. Ma o le alava e tau te tulei saunoa le u te vavai atu mo whaitau I komeni ali to tele o le atunu. Ua mese foi I a si o tātua atunu o loe papa au kunselani. O le to telo I lantou lea ua matua pulu nau. Tailo le faufautane o Josefa ia Maria. Pe tutusa male lato pulu nau le waiai nei. Ai ona o le lale lei o fofuanga ala o fionga tei fono malo au va e sere kwa mata ina le fa moe la o fio. Ia tua siasta. Pamtai seta. E ese taimi ona faida se tala ile pa ia malu. Tupu mai o lo afefio ma la tai I Queensland. Ona mawalunga I o tilo ile mamalu le atunu. Ina ia manino tulanga lea. E uma lava le aso whanau o le fast ile asto nai. A le wha moe lea. O le wha moe mo sa moa atoa. Tupu, mae, tamali, ma le mamalu le atunu o lo afefio ma la tai I tutono Brisbane. O le anganga lea. Lena mafua iona oke naisi le melea ina iai uma ia le mamalu le atunu. Ia pefo iona sila fia o le aso lea, o le sulufu malu se tema. O lea wa iai fo le liki e whaile lato liki kirikiti, Samoa. Ia a sponsor le a foi nei ele fast. Iai au kirikiti ala whaile lato ina ia mawhai ona a mai uma I tonu ia tau mawhai fo ia mai uma I tonu ia mafutanga. Ina ia tātou iai whaatasi, I le a whio mai o le malo, pe on sila pia,
se ata ta oto ia pa ia I vaenga fa fai ale taimi nei ia o le fainga malo le wo iai o le fainga malo le fas o le fainga malo tatou o malava ia iai for taimi ona mo le matua no I lungo le tio le fa ipi ia o le fa ipi ia o le tio na a Queensland ia o la tou foi o la foi ina la solea le ai tu tonu le afone le pokalama le solea ia o fa ili ma o uma unu nanga I tonu le tunu o lo tamu fai lava le tatou committee e fa o nga uma au nanga ale tatou tunu catering I tonu tatou o Queensland o lo tamu fai lava ia a fa fonga mai Brisbane ia le ale time a fa pemana o mia sau tu fa fifianga pese ia longo mai le tatou committee o le committee nei o le la fa foina le tatou luai se lenga ia pe o le tala atu na lau talenga Malo whaavitai lau whionga di tei fono. Ia, au le siri muli au pepeinga mali e. Ia, wau te lole lava di taimi. E toe lata foi pe o le masina fou. Ia, toe te tala tu foi lungo le tātou avanoa. E toe awhio mai ai e toe whaisi tātou update. Au le siri whai uai le tātou Wa tau maua mai le au malanga I Samoa e awhifio mai mo mai se avanoa le whionga tamai tai pāremia o le ase tau so tainga I Samoa la tamai whamone mole? Ia, whaatai lava lau sunga seata manai fsiri o le temi nei o le komitia ia o lau mautinoa o le tetefono le sunga la audio maria toa o le fitalainga ia Masina Lupe ia o le fionga ia Niwava e iai la marsi o pole o lo malanga mai ai o le sunga ia Tongisala ia male failo tusi ale vai fire fast le ftelenga ia salaula ia vaoao o la atona o committee ai iai la male sito alima peto ono la o mai ai to a confirm o mai swafa e se taimi la tamai a le taimi nei e to lima le committee ia o lau sauni mai ia a lo tala la no isi fai pule ma minsta e o mai fatasi malanga ia o lo batu ale no e Queensland e ta pule o ai lava le minsta o ai faina malanga mai e mana o mia le afio mai sei fei lo ai foi malu le tunu nei Queensland pe le nganga lava na e to e vala au to ai fa mole pa ia le tunu o le tato fa mo bua wa o le aso muri wa uma ticket ia e to tau fa yo mai tangata le vala au to ai o le taimi lava le nei o fa tau lau ticket fa tau lau e le ma fai ona matu tau fia se lau lungo le try booking o le taimi ala fa pe mana o mia se to teipo ko lau to family e ni tinga le pay a to lau e lu afi o hou lai lea ai le ma fai ona mai se ticket se tasi e hou lai se lau pe o le nganga nai fa manatu atu ia le lei lava le vave I lungo le tatu try booking ia a fai ngata a mai se lava tatu matua matua o lo la tai fia a fio mai tatu fa mo ia longo mai fa le tusi pe lo le tatu te tupe o ia le fa ngai mai tatu try booking e ma fai ona tutongi mai ia auto ticket ai a foi nei fatino e fai booking le foi nei le tatu te tupe ia pe o le nganga na ai ai lava ia nisi vaenga po nisi swinga ia o le alongo tua o le tatu palimia tatu te talo ia maua se ava no tatu palimia pe on to silefia o tatu palimia terminei o lo fengai ia maritele a wa po tanga pe on silefia pat o lo tau mafai e maua se ava no ma o talo forina ina ia fio mai le fio ngari temi lava maua mai ai se tala mai Samoa ia longo puia li I lole manu tatu atunu ia mai se la sunga alo whaavitai Asiata, mole lava se minute stasi amoa au. ia sano mai E uma te tongi atu. Ole mole e fa alau I lo aku I le mamalu o I kumalo ma e kalesia o fia whaingi booking so la ko lau. Ia, e ma whai ango whainga pe a so ka I mai mole lava. Ok, malo whaavitai. Ia, la tui foi lunga misal tātou flyer lea. Mo I lātou uma le fisiri mai le address.
ia au tau te pole na utu atu lunga sila mai tatou flyers le utu inatu ai o le address o le aso mua o le address o le aso lona lua ma le address o le aso lona tolu a whapela o lo e sila mai le taimi nei ia tango lo e whaamaua ilano le ua avatu lunga le tatou screen ia address o aso na a e misi fo isi aso a awana e misi lo walu le lotu au te rofa toa e tofu e fo ili se farisa i le aso ia o se aso mana o se me mana ia telefo i lea ia e whaaftai tele le tātou wa komiti whaafoi peon o whaiatu o le fo ia lava le taimi ai toi mawhai fo i le masina fou ia o na toi mawai se tātou update ai mo le nei vaenga o le afiafi o moli atu le whaamalo whaaftai le moe mana tunatu leanga o le talala na e whai le tama o lo tautu malo ia ana moe mana tunatu ia ai mai se foi ia o le fatu i mea lelei ia ma le magafaga foi auā ia e le gata o le soifuaga tautua o le alolofa e le gata o le faiga malo loo tulaʻi mai a o le alolofa foi iā Samoa i lona lavaloa auālaga o containers ia au mai o tupe uma e maua ia e koe foʻi ai Samoa i nei tatou fai faatoʻaga o le upu faamamafa le tatou faatalanoaga lenei aso lauafioga i le taitaifono ua manaia lava i loʻu loto au te lo foʻi ua taoto lelei i le faafofoga le atunuu o le valaaulia o le aso auagi e faapea e nga o ngi fai ngā porokiki ma ngi fai ngā paki a peke fast peke HRPP po le lava le tatou atu umai lango le tatou rua i selenga tatou atu umai lango le rua i selenga awalanga o la mai ai fu fa ele leanga anai o tatou tangata nu o Samoa e tatou te alo fo mai ya manuela nei fiafi alo fatele atu mole tou komiti mamalu tau te fisota i perunga le tatou proklame amru le fiafi fa soifoina mo le taimi soifoina ya la tatou atu malolonga atai lo mai al tatou fisota inga ya male komiti fa foi ale fast family and community associations pure swinga na le lanto ingole o yai ya mai le fast supporters group e Queensland ele ma ia di fainga Queensland yo ele fa mai ma ia fainga Queensland io ia ile tulanga fo ia la tau ma fainga ma vainga uma o modi fa malo ile afionga ile prestine por te fono fo ia o le matua ia au pipinga mali te puala fa pe fo ile fionga ile failo tusi pole autustusi le fionga le loli i ngaru le mana Taylor ia male a te oloa ia e tu sai foi o le fionga sa tamaita ia le sapetalis mata afa ia mo le komiti a doa me se fo le lanto maftanga i lona lava loa wa o faila vala to masui o le maftanga to tele lava le Queensland fast family ia awa fo ile lanto fa mo lo loma ia ka ko uie la kala kai Queenslangi ma Australia mai si skeke o Auska ano o to o le fai al melesa ula tu fai America o ngoi ku la kala iva mai ai le loto alu wala nga sia to ma wa mano tato ma futai fo ma fo ilo sia mano tau te filo ai na yo to ile au le ina Queensland tato ma longa fo mai fa o tato fa so mo le whaongai no le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo penga te whailangi. O na whiriwhiri leo le aunanga i te whia whaongai na e pei o whatonga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhona utuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaifoi o na okai, tau o le whausia ino whale, mauta malawa i Samoa. A mai o na whiriwhiri le aunanga i te manau o na omi leo. Ona filifili leo le whalaoloa ma le nuu o lo iai le nei whalaoloa. Mautinoa ua sa o le lei le whalaoloa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo whakauta e te fia whatawina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lautala e o atu lava i le lima se lau lima se futala. Ona filifili leo o le upu check-out e whamautu wai lau whatamu. Ma le tua, whatumu o whamau ngai peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Mo lo ainga i Samoa, ma le tua, whatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. O lo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le afiti se wha ai loi lo ainga i Samoa, e alai se whi autustusia i le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau.
Manitua, Pacific Food, Maritalo Favata. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got butch knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Mo tupe whapaponi sapoa mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātu whapitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app. Olo avano fo i direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai inga whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tahu Huma Mangele po tātou la la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo boli Samoa. Taimara wati lea ua joe se furu ma 5 minuto ntalo rei tū la e hono ele tau tua wha ua lau Blue TV ma le proklabu le tau te yae. Whaiwa ro tātou wa tiru ure rewanga o lea fiafi ina ua whatu a mai ai le whaatalitala nuanga. Mātanga o fie o fina ngalo whaalia le komiti whaaftonu por komiti whaafoe. Ale fast supporters ia po le Fast Family Community Associations ina Queensland po Brisbane Ausitalia. Ia le fionga le tete fono au pepe ngamali te puala whapea foi ia le whailau tusi ngarumare mana Taylor a mese foi o le wharetua ia Liz. O le mana ia la o si ala tau foi fuafuanga sole. Ele ai la li pe ia la o le ata toi vai foi e mi e whai so i kai muringu. Mana ia tere tauna take your family wa le so malo lo le so ngafua lea. Le ia o ki topa le vaso le weekend mua o ki topa. Le whatau nui na le whamoe moe lea. Nā watu ina tulunga tātou address mo le toa tele. Ia o ila tau foi. Ia le sa whaafsiri me le address na watu lunga. Tātou whilo iai. Ngoi. Nā foi le whamoe moe. Ia mo puksau lau. Ia o wawai foi na inisi na whaafsiri mai. Ia la ua sau noa manino le whiole te ifono. Ma la tau lau komiti ele toi tupu meo issues ia na i mua. Ai mo sir fia o tau. E ringa o foi e foi ma tau ni usila ia. Tele ale issue le wingola utala. Ai me sia mengi o ticket. Faile le a smart le fa tau ngo ticket me tulanga fa pena. Walanga ele ya ele fa peta te fa ya tu ambia ele fo tasi ya tele o le la pe ale ma tau fa mo na fa okilani. All la tangata bo toe nau watu e aku o fa pe fa e mo wale to seyo. A wa ku ringi tickets. Wingola ukala. Ia ua matua kiwi fafu. Le ika inga uma tonu tangata ile matou foi fatali le na 2 years ago airport last year 2 years ago e na ua tau alunga mai fo nei ni au kilani ni usila le tamilu sanga fo ile male a se singa ale fainga malo
ka woka lofa i ngai kangaka. Ia sa makua kiwi fafo le ASP Stadium le majowi i le i St. John's. Ona whapero la tu manatu ia mawangi tiketi o. Ia awane o tatu toi whaia na mistake. O le ale me taun tatu whaia. Va veto tongi nei loa. Ai uwingi o kou whaia. Uwingi o kou whaia me inga kupu i le ile tina lea mara corporate tina lea no. Ia langa o kalanga o maua mai ai tangata fu ina o ai i matulanga whapena. Ile tina lea na whai nei i Taile City ele. Ia asi vanga fu ile ale i HRBP supporta se na mawhi whai ai. Ia le na. Maua fu ile nai motunga afa. Ia o halanga o ngeyonga po sole. E fai kakala sa vidi. E fai kakala sa vidi ele ya se me lilo. Ia. Le o mai le so le ka ukuri fa umanga o ka utiki. Ua maua ya me foi lele o tele na la ulo i te tonu e tau na fa tu mo ina ia lau lau manofo. Ia ale o mai lo le so le ai tau au ma tau tuturi si fa umal tonginga. Ele tupu na tu inga mea. Ile lango ila tau e lango le malo. Iyo, e wane tupu na tu inga mea. Ora kama foi lele e vili aku ka au file lau lau. Ia. E vili atu ta o file le lau lau ai o akula ia le foi le fa la va tu le o na ma masani. Ia o mela o tupu. Ia o ta o fi umalo ai la to ia si komiti sa wa. E ser komiki le ngome me sa mo. Wa fa lai fa sa wa komiki ngi usila ia mau kilangi. No pay no entrance. Pay no pay no entry. Ia alanga o faya e ngasi ka ko wa mio ele mana e foi vai mai o tangata lau tele pupu atu ni fo ele no fo tangata lau wa langa o fatu sal ia le na mo lo melna ole everyone come in I collect later. Ka fiolai. Ia ele tupula na to inga me awane i tatou nau e fai me fa pena va vito tongi ta o file lau ave singa afa o payment ia o tangata fo i to fa ma fa utanga a tatou ele se me ta o se eat fresh and pay after ele ngi ka ko after pay mo le so ia ko ke fa nga apple after pay e ia me nga ele me nga after pay ai le fa nga la i ka ko me ia le fa ia ka ko so into te o la le nga si to e foi mai le tatou fa so se fa ia tu tala o ia le lakpi ole fa le kongunga ole meta upura ole fa le tonu ole meta upura le lakpi sa mo tatou atu le fa malolonga o le sunga ia mulianga telebrandi mai a tatou fu le history mai o le fa maloloinga ngai coach sa mo nai fa ia onga sa mo e peye le te iai kama se ia sa fa i lau e le popole iai a tatou atu tele tu e fa pe fo le mena tupu si fa ia onga fo ia Niko Palamo to mana tu fo same thing sau ia Niko Palamo ia ke ua misi ha ungi si fa ia onga sau ia kiki mai fui mono titi mai tafua iyo ia uma ia fui mongo kiki mai ka fua fa solo mai lava ta ilo tele pesa tupu ya Savea sorry I think Michael Jones was the other one. Yeah. O lo te tala no atu o le fainga le fai fa pe tu loa na yalo matama fa na usaki nga kingo masa ale toto ai pe ao mai papalangi e mili ma fa pele ma si avela ka ko nga mai koren teaching amaya koren teaching si le kulong ko kongi kuil e par mia yes sili ako re kupenga faaru e kokongi ia koren teaching wa matua i matu tulo na mafau ta longa wa uma na faalu le lei na faalu lo na mafau le lei e tulanga olanga ya au 7 sangi usila lenga makua ma wa lunga i reko jar kamalo ia wa uma run out malan mafau ka malo ai koe haya kulo e Samoa mantona vatunga na le tamalo le na alu ngau uma alu 2 miliona 2 million miliona aur kangaka ele ngofo Samoa e ngofo New Zealand
Ko sisira mai sa mo. O lea la ua pisa ngei le kako yungi, ma pisa mai le CEO, ma fai mai, ua pa keki onga o ngai kama ia. Wa ova wa pa keki fa nga va vasa manga ia sei lana mapsua, wa pa keki fa nga kulo wa muri anga kele po le alava, pa keki fa nga ai mai. Ai le ro ka ko sa pela pa keki le fa nga ia se Colin Teacher. Ele ngofo sa mor ka mano ngofo ngi ai ko kongi le akselo ngai le ku kai me fa ai ko re nginga ma me uma vai ka ku ye. Ai sa fa ai langi ma fau ora ori ia le wo mai ngai runga ngai kai mi ngai. Le wo mai ngai karango mai de CEO ma fai mai. E a mo ke follow le a mo ke a o le process protocols wa uma ngai mau me wa ka mai. A le to fai le kanga piko sili nga ngawi ku loa ta tolu ngana fai ngofi nga ngawi po nga hivi masa ar koko ko ha nga le ngai ma fau ngai kama kulo. Ya la ngo friendly maris ka matua fa mat wakili nga kong kas foi le skama. I taimi o ta alonga or makua fa makua pu e al tele al taimi e to he afia yo lan to tino i taimi o ta alonga. A le pe a mai fa ka alonga I vai ele wori ia. Nga o nga sasia e vai fa solo mai ia. Ngai kama foi ala mai ele mia. Vai o ia fa solonga mai o ngi mau coaches le lei matama fa na o samo. Uma mai coach pe sau vo ila utala le. Pe ko ke au mai a fo Yesu e sau coach. Ai a le fio esel au por kikia. Pa wan me nga ke ko songi ai le me nga sasa ilo Yesu ma le wori fo nga ku fa kaula ko oro ko ngor farsa e nga paula nga me fa Yesu va tu so pa io ke riso. Pe ko ke a mai a pai mala fai po ai lava fa mai o le coach top le kaimingi le coach le Afrika. Ala nga aka ko karangoa le tope o ke le karangoa o le pereki fa manuru ku ya o ko ya la New Zealand. Tital no ya Afrika la nga o champigno o le lalang. Ako wo e mai le coach Afrika o mai fai le au Samoa. Po o le a lava fo ile 4 miliona ko ke avea ia. Ai a fai o tangata ia le la ko ke rokea. E o ki a fa sa o se ka ko mamio. Now, o tele upu matala ile board, tele upu matala ile management. Sa tato wantula, wa le lelo ko sila Samoa. E suwa fo ila ko ia sa fa ile board. Le ke le nga ka ko fa wa ke le fo kaimi. Ia maku ka ko sama la ku ile epa. Ia la ngo yor kai fongo. Ai si o to sila is wa fa yor board. Mo vo ila ia le. E mai la to we management positions. Or kai fongo la kapi. Tu ile epa sa ilele malia le ngoi. E la ko sila mai runga. Le ko ku runga. Le ava ku ngor kai mingai o le kai mi va kwaka. Tai fono tu la epa sa ilele malia le ngoi. Sui tai fono. Fale o ma vaenga titi mai te fua. O le prestene, o le lakapi, namulo ulu samileota. Ia, o la ko fue anga ngai ko ngor po, ia ma board members, o le loia ia Matthew le misio, le atinganga Beniamina Tofa, le ana posini faumuina, no le ana posini. I think the other one is faumuina Margaret. Coordinate sa ongar nga fa sa ongar ka ku ngolea wala nga ke le pesi so fa ai u fa muinga ya posing o ya posing ya fa muina pe ya o sa onga o fa muina Margaret coordinate o matafeo George Lantu ya male jamaita ya lote sefo o kangakala ya sa mo ko ke sila mai a tatu tala no lo ile port. Ma le lau a fono. O suafaya. O suafaya le kau ke karakarangoa iai. Now, o ai lau por kiki e i. O ai le au por kiki e le port. Ka kwaru mo le upure lango le au por kiki. O ai le au por kiki le tutonu le port. Mua. E makua i faa makua o por kiki le o langa a koar kai fongo.
Toila e pasai lele. Former Prime Minister of Samoa. Current opposition leader of the opposition party, HRPP. Ole a foi. Ole background lea po le summary lea o le short bio summary lea. E mua pop apa korko inga lea. Pe a kilo mai le World Rugby. Pe a kilo mai ai major sponsors. Pe a o inga avaku ia kala anga o la uri ia. Ai mana tua mai Samoa o tangata nei e lei masesia o koe karikongu inga o ai papalangi e o koe fia iai. Leanga mua lavar mala le sila mai o paralangi. I le melenga fiu wai o ese kukul e whakua whaia inga. I le paloka. Ai re fia ruese. Wala vala inga ai matua ino mai male fia mai ele to tele. A leo te tau whaia tulanga le kau ki kau mo whaia so i le mantore niu. O ai kongu por kiki e kongu i kai fongo. Kako alu rusui kai fono. Fale o mavaenga titi mai tafua. Now, e faisa ukala i le fionga ia fale o mavaenga. Ai le whapea wo whaiatu. A mea ono se whaitu au lea, langa o tau walunga o lau tala. E te tau fo iona whaavanoa na fo lea. Ai, e mafuanga fia faisa ukala ia, langa iele ese esenga o fale o mavaenga. Titi mai tafua. Tua mele tatu lisi le lunga whamole misa matua e li lunga se isisila mele tunu. O fale o mavaenga kiki mai kafua. Walewa whako apur kiki nge yang ngafi. Tono langa o sionga uso. Tafua malue lue. Ia pola fionga tu ia tua whanofo ia tafua malue lue. O ia ngā sa apur kiki mai tutonu ole ainga lea. A ole fionga ia ngā whatasi. A fui mono titi mai tafua po whalo ma vaenga le sua whalo. A o le i pūlou alo na pūlou wha por kiki. Ia te au, la sa whekau i le sa whai leanga o ior kanga alo. Ai o le teimi loa o lea ua avea ai maporo kiki. Ia te au la. Wa te tau fo ina hise whaato whala i ngā la fionga le whai pule po le swimming ska. Wa kaun whase e kua ngaru. Whase e kua ngaru walanga i le ngare. O lai ai le sui pere skengi a vaiala. O lai ai le si walanga o le yungi a vaiala le sa uwaile. Kalapo vaiala le langa umata tu e foi mai se ka ko ke manga o yo ko sira fia uma kangangi langa o ai inga la ia le a yungi po kalapu la kapia Samoa. In order for you e ke sa fai le board e ka kaunga ia sa yungi la kapi po sa kalapu e umala ka ko mai se ka ko o ka ikaskasi i kangakangi po ai kongo e lang kalapu ai o te mana o yo to manino mo to malama i kangaka kongo ia ka ko ki pisa ia so o le fisili, e por kiki sui kai fongo. O le kari, yes. Ona o lewa a veo se tangata por kiki. Therefore, wale ka kau i fo ila le fionga, tu lo wa le fionga e whare mawaenga po le, o to whare mawaenga po le fionga i ngaftas. Ia te au fo ila ia. Wa te tau fo i ona i se wha ato whala inga. Wha me ese. Ai sau se si or karapo vayala. Ia, i ko kongu la vai e ole. O fo ile lo prestane ni o yuni lakapi. Tato sau le preskenge. O le prestane la kapia Samoa. Namula ulu Samiliota. O ai lea tamali. Former MP under the HRPP administration. Still are current supporters of the HRPP party. O kangaka por kiki. Leanga once nga e ko kongu o yo fa por kiki pe ke koe sau ai kua. O already a earn o le title nga o oil tangata por kiki. Le angor mafuanga a e fia kari kongu sa mohe la utala. O le ala nga po le ale penga re kasi sa upaya inga. O mala ia le kiri koe hau ai par mengi ro langa akua. Ai o le a le finga nga lo le kua ai e ku malo. Pete maliu. E avaku ar fa mungsinga malo. E avaku ala ufua. E avaku e akur malo. Mafua isea. Le anga e fa vau a mengi ro. Lo whaalanginga ngā maru to wala awina lina. So, na mula ulu, tu lo lea tamali ili to whana mula ulu Samiliota, o le fisili, o se kangaka por kiki, the answer is yes. Lono winga, ua kakaufu i whase kua ngalu lea. Lea ko whinga. Kako ako i board members. Matthew Lemsio. Ia po o e fo le sofa mtai o fai malo.
O Matthew le misio po fai malo. E le o se kangaka porokiki e le ifa apea nalu se porokiki mua. A fonga mai sa mua. E le o se kangaka ngai kokongu e le o se fai pule. I don't know. He was a commissioner o fai ngā paloka. Now, o lana ngā ruenga le nā ai le ifa apea. E ui a o lai nei le ko inga experience ma le to inga mafau i tu i mefa porokiki. But e le o le po inga i o se kangaka porokiki. However, a tātou whaataatia mai le tūlanga o le kaukonga o meolo i eile te mini nei. E kasi are kako le tala le poi, o ka makui le epa. Yes. As of, i le whainga o longa kiuke, I don't know. O le tali na. O wha maongi i le whainga o longa kiuke, o alofa le laka pia Samoa, o ke leiloa, kako ke leiloa. The only thing we know, kasi lea ka makui le epa. Lono winga. O le mea e whai mei kui le epa, o le mea whainga e whai. Yeah. Anga le ua laku le analysis o kako. Tatou me ile si board member. O ile si tatou board member, o le tofa le antinganga Benjamin tofa. Now, I don't know much about le antinganga. I only know o le matai lea o le suafa le antinganga mai sa lolonga. O ke le iloa iai, whamanatu mai o tou, ia tiau ai o te li whaalongo fo i se kanga ka whaapeanga porokiki. So therefore, o ke le mai linga hea ia le kofa le kinganga. Ta koe alua i mesa sao. O te leilo fo i po lea le umi talu nei tutonu, o te leiloa po lea, I don't care, pau balanga o te leiloa hea. Pe o se kama fo i a kuila epa. Po o se kama e loko sa o le lakapi, walanga si le kako whaingo whapenga, e iei kama kuila epa, e iei makama e wha maongi le alofa le lakapi. Ia, kako wha awau. Lea ana po sini. O aile nei tangata. Lea ngā pōsingi, kasi le ngei whaipule le HRPP e tū mai a i lunga o sue vesi. E awa vai ka ko iei. Porokiki. E whai o le porokiki. Ai whaupopo e mara mea o le porokiki vesi. Mara porokiki parpala. Tasi la le nei tangata matua wha matua o porokiki. Kasi le ngumela wa levang kau ngaru fafo. Kasi le ngumela pele iei ngei. Kusa a maka pepe maka ko ngumela i lunga kai kai fongo. Pe mai marsui kai kai fongo, pe mai mar ples kingi. Pe mai ma o la kulanga ya me fiule mi fai maro. Langa pe no fatu. E kau kilo uma or kamale a stui. Ia lono winga ua la varanga e pe mai fo i maranga ngumela. Lekinganga. Like I said, I don't know much about this guy. Ia pole fu tamali. Lea anga posingi kasi lea ngumela wak levang kau kong i fafo kulo. Lea yu lang ngumela porokiki. O lai currently fo yo lai ko kong hor parliamengi. Tato me ima ya fau muina Margaret Coordinate. I don't know her. O te le loa o te le malama iai, ia. Yang o le kau ke su ia le upu. So i tonu le matoriniu le upu le o le tangata porokiki. So, o te le i whaalongo mua ia i lea tamali i pe se tamaitai. O te le i whaalongo mua i pe sa i whainga porokiki. Le ai. Tato me ima ia George Lantu. Po o le awhionga matawheo. Pe ia George mataya matawheo. Matawheo George Lantu. O ai matawheo George Lantu. O le loia. O ai matawheo George Lantu. Former hooker or prop. Hooker and prop, yeah. Ale manu Samoa. Yeah. O le ale winga o le nantala. Makua lavar ko mai o makawheo. Matua i whetau i le lei le sao whai o makawheo kongo. Yes. Makua whekau i le lei le sao whai. Aisea, ngalaka pi. Malama kuso i kongua. Sa iei whare o mawaenga mua to inga puro kongua lea. Ai ona ua avea ia whale o mawaenga mai foi. Ua avea whale o mawaenga ma whaipule. Ma fuanga le kauenga koe. Wait a minute. Pe eile mele o utoi mantua masunga ya matawheo George Lantu. Now, okay, a whape maitanga ta. Leanga o le lo ia lea. O le lo ia le fast. Am I right? Yeah. Se vangala ia o lae
ia te au. Se vanga ia ke au la mea ele mawhainga koe lo ia ingisi kangaka. Ua lava anga o le faste vea manga o langa lo ia ma o langa vaenga wha upwhai. Ia ke au whaila ia. Wa influence whaila nga ia i whenga whaporikiki. Ta toaru i mesa sao. Yes. So therefore, ia au la i, e question mark. La nga ero kat konga. E mawhai o le lo ia e mwhanga i lo ia so sesi. Eke lo ia le fast nge e mwhanga i lo ia mai se whaipule le HRPP. Sesi vaenga la nga o lo ia e kaunga nitro. Ai langa ia malo ia makuale neutral menga le lingo ko linga fai malo langa kamale e o afo ia ko mingi fai mailunga e publica longa ke enga o me ia fai atu i fai nga malo ke e fo isi ro ia. So therefore ka ko kuare question mark ya George Lantu fai longa facility George Lantu aya dia uaya i mai to my instinct mala wil jala noa fe ka wile le ia sa fa George o mata feo fe ka wile le le angor kakang ka alo la ka pia mala malama le. O male board member muli o le tamaita ia lote. Sefo. O le sui lea, o le sui mai o le au malosi lea le te patasi. O ke longa o le au mua lea le o record i Kongo Samoa akoa. Yes. E nana o fai atu. Langa i paule o le au manisi, maisi au. I'm talking about, atatu tala noa i le top 4. Ka kukalango a mai ala si top 4 sa mo. Kasi rua korufa e le mawhainga misi le au lea ke bakasi kongo le top 4. So I don't know much i le tūlanga fo i le ia i le kufa porkiki pe porkiki e si farikua lea po si mafinge lea. I don't know much. Ai paule meia tātou teo iai lono winga kasi lea ngofua le sefe. A e fua mai la sa mo i tangata i tutonu i. O ka ngaka mua le malolosi o ko finga le la ko ke uinga. Ma malolosi o leo, o porkiki, o politicians. O ka ngaka ia le, the majority o ka ngaka le chairman, vice chairman, president, they are all politicians. Fa solo mai ilo ma le board. Asi le sila fo i le board. I tangata ia tati tau wa vai tuai. E dominate o ma e tangata e ale porokiki e HRPP. Kako wolo la ia il vaenga le sa o fai atuai. O aia inga o le ngofo ka ngaka nge i ko finga nge. E kakau o nga iai sau au laka pi po sau yungi laka pi. Po sau kalapu. O aia inga nga. O aia inga nga laisa pela leiko kongo le lako fa avae le laka pi. In order for you, langa e laku le HM, e laku kongo le, o le fongo le a yungi a koa samo. Oka se sori kula fongo ngi ka ngaka malako me fai. Le ai se au laka pi a kuila epa. Kako sau ia sui kai fongo, e ise au laka pi. A fale o maa vaenga kiki mai ka fua. The answer is yes. O le au vayala. Lai ai le aua o faro mavaenga ki maka fu o le aua vaiala. Ka ko alu pleskengi. E yei se aua nga mulo uru samile oka. E lei se au. Ia. O re karisa oanga. E lei se au. Nga re kasi ale aua sa vai le amai. Nga ore kamaudi. O le aua salolonga. O nga mulo uru samile oka. A kula i me fa fai pule ele kula i me selo longa sa kula i me o vanga le kula i me ye fon fikalai so ele fo ela se au la kapia le ale el preskengi ka ko sau ya me fiu le misio e se au la kapia sa wai me fiu le misio o le au le ye le se mea nothing le sang au ka ko alu ya le kinga Peniamina tofa. I'm not sure pe o sui lea o tamauli walanga o leuke fua kua nga ili sua faletinganga. So a fai o sui lea tamauli. Mai le kalapo sa vai a tamauli salolonga. La la se fe kankare. Ka ko aku ale anga posingi. O se kalapo kankare sa faka. Le se mea. Le ai masanga au la kapi. Ya. Le se au la kapi kasi ngai kangaka. O lea e kele le malosi o ka o ana talama me faitonu. Ai le isanga au laka pi kongu. Ka ko me ia ku ia faumu i ngā Margaret coordinate. O te leilo pe isi au laka pi, I don't know.
Arua ku ia George Lantu. O fesa o George Lantu. Apia, I think o pia. Correct, mai help, mai se sip afa pia, Okay, leilo, I'm pretty sure pia ia George Lantu. Tato atu lo le board member muli tamaita ia lo te sefu. Lai ai le kalapu, o le te patasi. Ako sila lan sa mo le vaenga le o te whai atu. E makua maka ukia le wha asori kula fongo o le saufa whai le saufa whai ei ka ngaka i e kukongu o le poada le alaka pisa moa. E whai o le fio esi. E whai o le fio esi, a o le ai o ngia lako au laka pi. Hanga waka kau, le anga ia isi au laka pi fo e wa le vanga whai mai, ai le o koe function e le o koe whai ngai kaimi. Yes. So, tato mei mai le pulenga, ese le board, ese le management. O ai ila tau le management le kaimi ngai. Ia pea mata feo i mota ia. Like I said, e kau le fisiringia fo se kala pua George Lantu le angor kamaka alo la kapi. Ka kiro e ka ngang ka umanta to lo le ia e karap. Tato atu le pulenga. O ai le CEO, langa le le sir fia sa mo tanga te ka karangoi. O ai le CEO. Fale o ma vaenga Vincent Fepule. O ai le HR manager. Savea Dama Virginia Tuantangaloa. O ai le HPU manager. O le HPU, o le High Performance Unit. Seumanu Douglas Ngau Jan. Is that how you pronounce that? Nang Jun. Ngau Jun. Ia le ngā. Ma le teu o loa po le treasurer. Is that Ivona? Is that how you pronounce Yona. Tielu. Yona Tielu. Pefa peo pronouncing nga. O le winga lau tala la si tosi sila mai il vaenga le. Fale o ma vaenga. I don't know much ya Savea Dama, HR. O le tofinga le o le High Performance Unit. Ina ua mahe ala usa ili nga il vaenga le de tonu ole. O le kofinga le iai ia Seumanu Douglas. O le tofinga le nei, na te ena mai e le Royal Rugby. O le kofinga e le tutongina mo Samoa. O le kofinga sa oarengei, it's a World Rugby positions. E iai o ma High Performance Unit i so se yungi a koa la kapia lalangi onga o le tūlanga le, o le tūlanga i tutongi mai e le World Rugby e le kokongia e Samoa. O le tala la ma le wha maunga i le kofinga lea, langa o le kofinga lea, le ngungulu ai ke leo le si kupe le aluai. O lea e kava lava e le CEO. A lai loa le CEO ia fale o mawaenga Vincent Fepulea e tau kava le melea. A e fiu wa ua manging o a makirakila mai fafu. O le tōwhinga lea mo le sirafia Samoa. Le High Performance Unit. E iai le kangaka sa mga o iai le World Rugby sa apalai whaatasi ma le tōwha ia Seumanu. E iai le kangaka sa mawanga le vangole, wa le vangole e kokongi mai le World Rugby. E le haru eskupe Samoa. Ai peikai. E filifili mai e piki mai le World Rugby le kangaka ngalako manga o iai. Ai ke e iai le poa da Samoa. E le mana na o lesi tangata le na ai manga ngao e ave pe iai kamale o Seumanu. Douglas tulo wa a manino ar whaafonga fo il pa i o fio anga. E le afia rangu kire o karango o le kau karango i kangaka. Au fo ine i tata i e sesi le whaasoa lea ma afia i fua fio anga. Le ai. Tato woa e su ilma karangi uka ko i kangaka. A vatu le mana o le lakapi Samoa. Lea. Le. A vatu le mana o le lakapi Samoa. E le manga ngao i kangaka le kofi mai e World Rugby. Ai manga ngao e ave iai ia Douglas. Por tō whase umanu. Whai mailo marakala le World Rugby. Okay. A whaila e kouke manga ngao e whaile mea nai tō te mana nao ai o kou lakapi Samoa. Ko kongi o kou kamanga. E le ai se mā kou kupe e avakua e ko kongi e fua le tau tangata le nā. Tuila epa
Ma o tau uma le nai le yungi laka pia Samoa, o i folo o kua su kupe kukongi et kamalea. O lau sa ili ilinga dunga, a le la jadi se lau wafe, e silia ma le se lau wafe le tutongi o le tangata lea ili tausanga. O le fesili la le o ke fesili ai. O fea le sa wailar kupe le aru kokonginga o le HPU le. A o le positions le, e le se position e kokongi fua e le lakapisa moa. Pe kokongi fua e le afu po kupe a mai e le lakapisa moa. Tusa lava, po ongi donations lai au mai po kupe le a mai e le World Rugby. Mana tua mai, e le ona vea mai e kokongi lea. Langa le laka ko ua su e mele nga wai. Le laka ko wo su el mele nga wai langa vave ar felanga mai o le wadi ia ma aisi ma fa pele ma fa konga ma fa ngisi le ku ai te tau ona ilo ele tunu le mele ar se kupe o ila le si ko finga le o le high performance unit mo le sila fia le tunu nga ka uma ya le position a high performance unit no winga or kangaka e ye yonga ko mai ire si kia inga or ko inga conditioning o kingo kama or kore nginga o kama ole high performance kulanga le whaakapenga penganga ele ngaka o le kingo o le mafau fitness and all that o le ala lenga lenga le fia filifilia mai ele HPU o ele lakapi ele World Rugby to know like I said I've got nothing against ile uso I've got nothing against nothing personal a mongi fo ile loko le uso lea nga ke lola ukala le fayak ma fi lo imo mua tolu sanga taloi no malanga men man sa mo ni usila sa ufa tala no ina mala to lunga ila to tayai one of my first interview mo fa kan nga umanga ya ai pei ngo fayak ele avea le na ma vaenga mili fa au oi manatia le anga ale ka ko wo fo le makor mai o i le anga ma yai mea o le fesili la le fesili lo mavofau o ai kongua o le board mai de kai fongo sui de kai fongo sui kai fongo o le peleskenge ma board member o ai kongua o koulenga ke enga le manga onga le World Rugby i le tangata tonu e te tauna ave i hele ava nolia awa anga ave sao ai kanga nga lenga filifili le World Rugby anga ave sao ele safaka ko ngi kupe e ko kongi me le World Rugby le position lea ai ona ua mafua le alua yo kako kupe ona ua failo tau mana o mar kou loko le anga kou ke le manga o i kanga ka sao lenga filifili le World Rugby ai tau mana o e averi tau tama masani averi kou kama masani o a ora savai a o ke le o fale anganga ka savai le anga o ke kou kara sao ele fa pe fo ya ka ko mai savai pe ka ko mai upolu nga fa piko le o mangu ya kasi o nga fa savari le maka le ai o le taimi o te tauna mai lunga me ye le ilo ele ku mo si de fia la Samoa kasi la le kupe ale balu se fulu wa fe le tausanga e silia le se la wa fe mo no tupu ta la Samoa le kokongi or kanga le ko kokongi ye la kapisa mo now o le la wa kudi ngai ska mo Brian o le ala ua wha amalolo, ai sauringa i CEO, ma wha folinga mai lea kungu, ma whai mai lea tunuu. Leanga, ele o ko yaingi ka alonga, wale ise kupe, bala, ele o ngai se ka ngaka ngai koki ka kudia. Ola ofisidi. Ele o le mea e ari o ngai se ka ngaka ngai koki ka kudia. Koki ka kudia fua whaia onga, o se whaafika auria whaia onga, au wale kuri mwha marolo ka ngaka ngai lea o ngai ko konguinga. Yes. Ngai ke sira fia lele ia whale o mawainga. Vincent. Ngai ke sira fia lele ia. E te sira fia lele ia. Oile ngai kuar kusi. O ai lea ngai kuar kusi. O le mea manino ma le mea tautino. E matua lea ngā le vā o le kōwhaia seu manu. Ma le sunga ya Brian Lima. Tulou. E matua lea ngā le vā e le fia seu manu Douglas. I a muri angatele Brian Lima. E le fia ai. Ma
ai le yo o ai la ele yo o le me le taimi tu por me le la fa tu Samoa kulowa o e siro o ke papango mo o alofa ke le au e ka o mai sa fa kulo fo ya le angole au ta mauli ele o tatou uma mai sa lolonga la ka alo le au ka mauli kulowa e oi o mafu fo le anga o fa ia la piki o e se umang o fa ia la piki o e male male le fa ia onga ta mauli o le o fa ia ro fa nga la piki i ko kongo melia le o fa pe ai le fela toa i fu o tonu le kapi o kala nga mar fa so nga yes o le fa fi ka uri le kupu le ala le afu inga pisa kamaia o ainga masa ar koko o ainga sisinga le afu o ainga ngaure po nga ivi kulou makinga inga le mang Samoa a le ala au aku kanga kai le mang Samoa le ala au aku fa ia ko ka alonga ko kongu pe ye va le ale to tele yes kulou wa o le au le ta tou mai salo longa langa luki kala ngwa sira fia u mai ko kele o ma ko mai fo a faifo e au sa utala no langa a fai le o mangingo ile fio anga langa e auru ka fenga ai se fuki ai vai singango e ar kanga ka ko akasi e fai por kikim fai meleanga ai la a fia i fore ngo ka u le leia o singu o salo longa kulou la il seki ale leanga e lele roko o ko wia e lele e te tau ona le vale a o le tala ia mar faasoa e le kakaunga ko ngia e le kakau fuanga ko ngia e le lakapia Samoa le position le pe a fai wo ko ke e le tangata na fili mai e le World Rugby a fo ma fu angale ato sila Samoa ile lainga le ma fu inga fa ke aka ko fa ya onga e le fia le port ai o ko ngi fa ya onga fa longo e kalia ia communication straight anga ile World Rugby ai le oso mai ala to ele filia le coach le ya ele filia mai le coach le la ro man Samoa i ka ko il va ngale kai ko fiku pa le la fa kula ukana le o le usau soro kala o le manga o ye se o mangu coach ya le coach le a tamodi yes lenga fo anga le malo me le fiku Samoa i Afrika le sevens fo le last year anga le ka ke le malo nga o nga ka wai fangu friendly ma tulo anga le siampingi mai ka ko le sevens le ka ko malo mai i Afrika ai fitawi fo i male malo mai le to Samoa ai le alo to Samoa le il final to man to Samoa sevens anga le malo ska mo Brian malanga fiku nga i le tournament akoa e ka ai fala e makua ka a ya fala ioi ai walaki nga koe lave mai nga nga koe malo ole tele ia la ole lau manu ia ma le tele le la dato ia ia ma le tala lo fe avea i nei savili se ka ko kuri maka ila Samoa po ai se ka ko coach wa ole sau soro kala ka ai ko post nga wa ai ioi walau manu ia mai solo le tala ngor kala fa savili fa vai e o yelengi vai ai le lea fa longo ko ia ore sika ko sevens coach ia ngala e sidia le mayor coach ta modi anga sia solo mai tele ia post na mai sika ko kilo lam ka kuri maka po ai la le la so ngai coach al tato fitu ana man Samoa ole uputa utino io ko si de fia Samoa e maka ukia me e fa ka milo ko kongo ka ngakaya le la ia na fa ya tu la utala a walava ngi ko e mawai ngi kope ngisi ave ulo awa ne to e mawai ni tope ngisi ave fua lei ka ke alo fa uma mang Samoa ka ke alo fa uma ai ole alo fa mongia fain mesa ka ko fain mesa ko fa fo ia le position le e ko kongi mai le World Rugby instead or ko kongi fu ai ka ko Samoa la ka pi Samoa onga ole manganga ole board e fai an me la tu te man na
E le whawhatala whamailanga e mumusu e mai se pālangi po se kofi mai le World Rugby. Langa e kanga sau manga o whaile mea le ai le whaia le mea le manga o ile au ka kou e suta pōl ma le matulanga. Ia la sanga whaila le mea kau ke manga o ai e uia ia e reise ka kou mea o mauai. La sanga ka kou warua la i le system ngai kou ke manga o ai e ui ua le ai ma se ka kou mea o mauai. Ia, au whaaso aku. Yes. Pea no fetu. E ano no ai. Lele i ofo isi mea ia. Le no whaale watu matulanga. E meo i meli o lai o even till now ele kokongia hotel o campaign nga whai ale rua fesu kasi ingei o le World Cup. Ia o le si foi World Cup nga so o muri mai no o umare World Cup ni usila. O le dele i o le eita lafu i hotel le tutongia. O le fesili la. O fea kupe sa o nga mai wa o kaiminga o malanga le World Cup. E fandu mo mai ele e le World Rugby. O ai la le ai kupe. O ai le ai kupe. Na vatu fa pena. O le tulanga le tauno tau sila fia sa mo e le se kama i mangua le ko kongo la kapi ua madua i faa le tonu lava. Ngau le ai masetupe. Paua le o le yungi la kapi e se laua e kausanga. Ai o ai se siriva. Matua le tatangi ai tutunu. O ai se siriva le se mea. Ia, wakau ki whapenga. Lona lua le vaenga au tele ialu ese male whaasoa le la kapi. Longa lua. O le whaia onga ia mahonu iswaka. Ia la whaetula utala lea. O lea ua e koe kula i mai ngei le tausala online. Mana tua sa o wha avatua ia te oile wha ilo. O le warning. I le vaso ni nei. O lea o le a toe wha tofo lava oi. Ona o au wha sara launga sa whai. Remember? Sa o whai atu le wha manatu le na. Ona foi o le ti ngā male tūlanga foi le o le manu ai le pe. Le fea ngai lava male lakapi sa moa po le yungi lakapi sa moa. E kala ngoa lo ele yungi lakapi sa moa. E tala noa lo ele ai tupe male aiafu. E refer umai lau wha karangoanga Campo Live. O le mela le fisiri ele uma fau lau sunga le li whaiaonga. O le fisiri kele ele uma fau. O le awa e koe fo ia kua e koe ngadua i kangaka ia nga e whaiai kala ia. O le awa e toe fo ia tulava e toe ngadua ai. O le aso ulangona le namea. O le aso o e langona. Whaamata ele i mawhai ona e maua lo loto e peyor ke leo lo loto le sa iai lenga e halu i Campo Live expose uma mea uma. Whaamaka ele i koe ku ele a kua se loko whape ngai lau sunga e ke whaiaku ai le pūlenga. No, I'm not gonna ukere langolango inga re kausala online lea. I'm not gonna show my face again. I'm not gonna bleed to the community and to the public begging for money. Because I did tell them before. Maero unga nguku lea wai rupe marmanamali sunga mohonri. Yeah. Why didn't you just be straight up to the board? Because these are the same people that you went and tell the world that they are corrupt, that they are misusing the funding. So now you are the coach, the head coach of the Manu Samoa. And now considering the situations that now you are in with your team, haven't you thought of, just telling them, no, I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to go again and ask the people because I did tell the people where their money went before. It went to your pockets. Yes. Alea ua e koe siva mai ruma.
E o hau e le ai o ke le fai e fanga sa o kwa sia ka ko wa mio. Tulo wa mase e fanga sa o kwa sia ka ko wa mio. No, e le fa pea ke u fa pea mai si ai o fa por kikia. I'm not fa por kikia maka pura. No way. No way. O ke le fa por kikia lan maka pura. Ka kia le ke sa Sam. Ka kia isi mea fa por kiki. E uma fa sanga ai. Ai a u kala ngolo ile la ka pisa mo. O ke kala ngolo le ngolo wo ma fuka inga yuso ma kukua ia. Au mua to vaenga. Ko le for anti ai lupo and so many. Se sila ya makamua Filipo saenga. Tasilea toa. La vea le anga le uso walaki fa fkai le kua. A o ko sila iai o pinge fa maui o kama. Nga la foa i o lako kingo i rungo malai. Onga o le alo lofa ya Samoa. Markulanga lakpi. Le ala e kulanga nga iai lo sunga fia onga. Fa makai le ikirero loko e ke kula i me fa pe ya kwila epa. No sir. No, I'm not going to do. I'm not doing it. I'm not going to go in front there and pretend that everything is now okay because I'm the coach now. So yes, it's all right now, people. No, we're not stupid. And I'll say that again. We're not stupid, mate. Ele nga ko inga mea. Ele mea nga faleanga. Nga umala ia waku kongu whakanga whaforinga mai lo mara sau whai. Yeah, whakanga whaforinga mai lo ma pretend mai, oh yeah, now it's okay now. You know, no, don't do that. Don't do that. Yeah. O langonga nga lo whangongoa i lau sunga whaiaonga. Leu whaleo sa o kwa. I don't pick when it comes to rugby. Okay, I don't pick sides. Ai kau ke halua langa ka kaunga fa sa o le mea ka kaunga fa sa o. E le si ako koa. Ai langa ngo uloa e makua leanga e le va o le uso le ia se umangu Douglas. Ma le fionga ya muri ankele Branley ma kaunga fa le. Kaunga fa le valea. Whaaloalo kanga kai le singa songa koko i ka alonga a Samoa. Kau whaaloalo leima. Have some respect. E le ori sau whairo ko finga fia kam makua roa. Yes. E le ori sau whairo ko finga fia puli. Fia boss. Le ai. You are there to serve the Lakapi Samoa and its future. Ai ko kere i waku i ngai whaienko fia kama muka ukia ma whaienko whakenkengi. Ngā a fia i fuala ia leo ngō fio anga. Lela ngā. Ko loa le fio anga pele fo i le loto. Kere kausanga wa onga primary school. Salulonga. Kere ilo le awari ia pe ngā onga i primary school salulonga wa onga. Ioi. O soifua se o anko Nilo mai avala faele ya mese ko inga se mako inga ya nilo mai avangi koma. Pang. Savari mai ngai foua, savari mai, savari mo ki o fale a onga fou. Ioi, la ai si fia un mai si au se mangu la ye kemingi mai si ngai makamua la le ua fai ngu ngir kemingi la lo ki ro le e o ira pauli le uskadia. Nilo mai ava. Ko lo lan pa ia. Le fio ki amaro mo Viking Osis masua. Pa ia fo ile, farfia mal farsala fai vatur man lengan mali ko, longo pule man fai ko anga. Ai se fi ko kongu ala ukala. I mea ia ko kele o si la fia, le fai ngai ka ka kong. Nga sa ki ai fua leo le ma ave le fua la tobia. Me foi langa le o ko ya fe mai ia la fa so, le o fai o la ukala. Le o fai usa o ko ai le sunga fe ya onga. Ele manga ia ma ko kilo ko siva mai yesu anga kupi. Ele manga ia. Ele manga ia leanga o e ai kai minga e kap kengi ai. Sa e sau ma fa ai loa. Ore ka walunga o fa karangonga Campo Live. Nga e fa ai upu nge ia I quote. Pe a fa sa moinga. Ale sui eselen men ale sui kanka ia. Ele mfainga ro lu man lak pie sa mo. Those were your final words on Campo Live.
a le suia ese e le mawhainga maua le ami o kongu ma aluaru rum ala lewa e toi fo ia tu lava e toi fo ia e toi ngalue ai kangaka ngai what now ya o le mita upuna i le laka pisa mo ai o la ua tau le mau ma la utu walalo le atunu tatou tatalo pea le anga le umai le lalo langi le umai le mangu Samoa i mea ia kau mawhai ai kangaka ngai la kou ke ka fiofi mamau e le umai i au te le tari tonu fo i le kala le whaapea mai e le ise power ma lo le melea I don't believe that mo ia se peila akili e kuila e paia kala kou ke whaia kolau e la akili e kuila e pa ma akili e nga kari e le la kapi Samoa ma le la kou poat i kala ia kou ke whaale lea le whainga malo e oe le whaapea mai e le mawhainga kou avesea yes e mafua la ukala le whaia kula avakunga ya upointia whaamaka e whai se loko le maung Samoa po le la kapi Samoa ai ka ofi e whainga malo e se whainga malo whaamaka e mawhai anga kukula kou wo e represent Samoa ai a whakuno la se malo whakadi ola e o ai kou kele kau avea le ngō le ngō le kungu kou kele pule ye pule le malo e sa lokala e ia se kaimi kou ke vai ai a ka ofi ai Amerika nga au ka alo ka ofi a ka ofi ai New Zealand au ka alo ka ofi because everything when I say everything so se mea ai kokongo operate kokongo Samoa it has to be subject i lalo o pulenga mamalu o whainga malo peia o ngu leo o whaiaku la ukala e peia o le ngu ma le fioanga na wakula o whakaikainga langa peila a akili ai i le whaafonga mai e pei tau te sau noa atu e le iso tau pawa ai se whakula la o whakaikainga o le mako whare o loa isak paikea le tau sala matiu le supermarket ki la isak paikea e pule sa o loko ai ane mako ainga e le pulea mai ngisi o le ngu se wakula whakaikainga o le tau sala matiu supermarket e pule ai lava le mako ainga e le ai mase kusai le e pule mako le i kulanga uma fa lau kelenga o a uma me fai pule ai ko ki sirfia o ko Samoa ai e yai la le pule mamalu i lunga e mafuai ngauska ia le mako ainga mar fa o loa ma so fa o loa ko kongo sak pa ikea le anga yai le kapur ngu e sanga fa akauangi pia ko kongo ngu le sak pa ikea e sanga fa akauangi alcohol yes ko ki sirfia la oko ele o fai ai so mako fia pule ele o fai ai masoka e o ya giau o se uso lai fai ale pisingisi o mako kinga kausonga o uso ko fa fingi e o ai o mako ainga o mako kei uma anko lai fai ngu ele ma fai ngo kala ku fai la ka pure ko kasi le fa ka pia ia ele se me por foi e pule ka ko fa lo no way leanga a apa mai loa maringu ka firo mo oko mo mai e fa penga umala la u kilo le mele fa mo le mole e fa penga umala u kilo le mele e a fa la fa penga ko la fo fa perka ko ka pisa mo i di mongi ka nga ka pule la ko ai nga o nga kaua se fongo fa pipi ma me le se ka ko longo winga e a kangia mai e pule a kuri sa ilele ri longo winga a mga oa ia kuila e paisui a ia le la ka pifa ingoa ia o le manu sa ilele e le ala se kou mea la awhai ali a e ka kaunga ia iso kou pule malosi supreme authority e mawhai ingo kou whapea ia wale lei au ko le karier fo kuanga le wa mako faya ko ese o ko nga pala au ange ko yaru se mang Samoa se me
E kou ke le koe representinga fo i le ngō Samoa. O e whai ngōr kou mangu, o le mangu ai ngiu. Ia. Whai ngōr kou mangu kuloua, i oe. O le, po le hase i ngōa kou ke whingalo ai. A o se upur kau a venga o le fua Samoa, e sa. E sa e kou ke le koe vea. A kou le uskakai la, ma kou le ango mai le mele, whai ako e whai ngā malo, le anga kou ke le o ngofo se nguu ku la fo inga pai kou ke le o ngofo i le moko o pakamu. E le o whaaungu ua o kou se nguu, po se atu nuu e le ingi o ngā guidelines, e ingi o ngā ku la fongo mangi me whapenga, o le kou ke ngofo i kukongo Samoa. A whai la kou ke whaaku ese ma kou whaakau ke e mai le whai ngā malo, maripulenga malo. Ia, ka au whir kou mea ngai alise. Wa e mawhai a ngā kusi le malo. E mawhai a ngā override le malo ma whapeak. World Rugby. E le o koe trustinga le government ma kourum. Ma ua kauwhi o malava. E le malo. Mea kau ka alonga laka pie. Ka ue se mang Samoa. E le koe yeise au le ai. E a koe represent. A wako ala la kou ia i la kou kupi. Ia whai ngoa e ia o le mangu ai. Mangu ioi. Ia. Ole na. Ole winga le na leina te whai atu la te tala. Ia tea. E te tau na to e sirisila le whai ngā malo e meise o le ua iai le mingi ska o ka alonga. E le whape ka uru mingi ska o ka alonga ai sa uai whamai ai se i vanga ngā i le laka pisa moa e le ilan lo mingi ia ai e whakoi ngā mea whapea. Ia le na. Lava le whaasoa nge fia whikakia ia isi vaenga. Ai wo manatu. O tūlanga nā lai tupu tonu re. O le kele o le whaikengi. O le kele o le whelau koa. E le whealofangi. Yes. O le angoa ia. Tuloua. O le makua angoa ia. E ofo ina e tātou whaamaunga ma vaenga ia. E ofo ia i tātou sources ian a mai e tātou, ia, por sila fia. E a mai lava mai e mawhana whana, ma mala malama le lei i so tanga. E le ngata o e sai tutonu, o e ua o ese, o e o lo i tutonu, o a uma, le sau uma ia tātou sources, ma tātou informations. So, a maua se avangoa lau sunga le, I'm open. I'm open mos whatatanuanga. CEO o laka pi, e le, sa sau fo i runga i. Le ai avangoa. Le avanoa lunga i e mawhaina mawai le avanoa. Lau fionga mase, maua fo i le avanoa i runga i. Ai leanga o le wha leo atu lo mantou. Peno vetu, o lo ule manatu na au. Leanga o le loko e alofa. Ke roa aka o ki roka alofa. O ta va ai ma le alofa i lau siva mai, mo momoro ka loko. Le ala na wale na whai etu lau whaasoa lea. You know, it's saddened in my heart to see you use mai whapengei ma koe whaonga mai whapea o e leuso o po lau fionga masi. E ke koe sau, e toe face le atunu, se e kau a vaku ni kupe. Ona o tua atu o ni tau pure pulenga le lei, ma le loto ti ngā, ae, e mauaru runga aku ko finga ngai la kuke ua. Lava re whaasoa ni vangara whiawhi. Ya, e tele matele manesi mau mea le utongi atu nei nā mea ni taimi. Wha malulu inisi pe a wha pe awane i a fia fuano fina ngano. Bengo whaku. A e ika. E sa o au. Ango upunga ar pese. Mai a whaila ke ika. E sa o le leia. Ai a whai e sa o au. Ia e mawalo ong sai. Mai e kakalo i le kua. E whai ane mea sa. Aure fiki. Aure fiki. Aure whaali. Walanga a wha pe e sa wai lo mar whaali i ma fiki. Kua a le kau a waku ia. Ia sir fia le tunu. E siri atula leo ngaonga o isi tatou mea ia le e wakua. Iwe. E siri aku leo ngaonga o isi kako mea ia le e wakua. E o ar whaonganga o le HPU. E o ar whaonganga o le ofisa o le yungi raka pie sa moa. O ai aula e o maima campai. E le kakaunga ngongofo. O le angongwa. Kele and so on and so on. Le wai ake a umanga wha maumonga mga me uma. E o fo isesi ingisi o whai a onga.
Sa whaamaongia le palau vale se kasi o loia. Sa whaamaongia le band whaasa e le kakaunga koe. Ai ri a kōs kausanga ai koe. So on and so on. I can go on and on about it. Ai pēno whai adu na atu nei vaenga. A whai sila fia i se sao. E siri le whao se fufuanga ma whai se fufuanga sili o ngā mio kongu. Whaamawai. Whaamawai. Ia, ona umai ala ia lea. Au ko ke pole ngā mea ki o ako ngisi o kika mauai o kou. Au tau te pole. Ai tauana tau pole le sira whanga le tua. Whamalulu sa moa lau whaafonga fole ni vanga o le fiafi. A o whaenga ia tauno tau si la fia. Taurunga le tau te iai. Alofa tere mo o tau. Awane ngalo le tanto sports tala noa i le so teo. Ma le sunga ia se yuli Jesse Sapolo. Ia, wa fo tūlanga o ni update mai tātou la pi America. Ngata fo ilea. Ia, tono mo fisa vano fisiringi e fo ilea te mali. Ia, iso na fo ifina ngalo i tūlanga o wata oto ia ia me o tutupu. Tālonga me se lava. Tālonga i wha me melo i tono si tātou tino la pi. Ia, la fo le i fonga va tele. Ia, se sala fo i se ngana. Ia, ai o le tau o auna le rei. A siata. Ia, po le uru po o e se le tau ala lofa iai. Io, fa soifua, ma e manuia mo nefe.